Talo falava o tala mai atunu e mamama le Pasifika a Radio Samoa. Mai Amerika, wa iyo ina e Amerika le avanoa e whatau atu waiwa ale le tau e lua se fulu i le atu Filipino ai whatau a na onina i aso talo na whaia le whaamtaranga a le whaila utuse le puipuinga a Amerika o le au lato whawhetau ia le malosi o saina. Whainoi le CNN, le DSCA, po le US Defense Security Corporation Agency, na o lato whaia le whalawhalanga lea. O le whatau atu wa ale le tau F-16s e o atu i le 5.5 piliona e whaaruai. O le nei fuafuanga, o le alanglango ai i whainga whaavae whaavao malo ma le puipuinga o le malo tele, e ala i le whaarerei o tūranga tau le puipuinga mana pa anga. O le whainga malanga le whairau tuse le puipuinga Amerika o Pete Hegseth i le atu Filipino, na ia whaero ai o le a whaamarosia so o tanga whaamiriteri o atu nu e lua, ma ngā rua whaatasi e tari atu i ngā yo i ngā saina i le Indo-Pacific region. Whai mai sa rapta i e saina Manila i lea manienga. Mai sa sae tūtu tonu, wa whaamatala le tangata e toatasi e talitonuina na au ia na sao mai i se oso wha inga i kasa, nei teimi na tupu ai le whaalawilawe ma mariri wai nisi o la lātou au o paramedics na o ane whaatino ngā ruenga fsoswani i Gaza. Pai mai di poti rospa inga Israelu o fasio tia i paramedics i e se furumarima i le maasina na tenei le sao mai eina o le tuatasi le o ia whaamatala le mea na tupu i le BBC. O le whaamtaranga mai le militeria Israelu, o ta uaina ngai yoi ana vai ngā au ma o so whai tangata na o ane sa masalomia le o ane o ta avale e tape umamori. Mai le iei fo se feso ta inga na whai atu ia i rātou, e ta uai nisi o le au ngāre rue rā veai o lo o anga i atu. O whaero fo ia Israelu i rātou wa maririu, o lo o au fiai maratoa iwa o sui mai le Hamas, ma nisi mai le Islamic Jihad a Palestina. E te ena e le na whaasau ina mai o Manta Abed, mauia Israelu, whamaiaia o tangata umana maririu e le unisui o se kurupu militeri o le lato ngā ruenga na o atuai o le rābeai ma whesosoani tangata. Mai i Hawaii, o se ri fo mai i Hawaii wa mōria i le tau pule pule whasioti rona to'olua, ina ua whetau ina rona oso pa ia o rona to'olua a o alu sala sa varinga i Oahu. Whai mai e mafua ona o le musu o le whawhine e po e sala saufi. Ma wari patia le 9 News o le fo mai o Gerhard Connick, fast food wana tausanga, o lo tau whine i le Oahu Community Correctional Centre, ma ua whaero e se pepa o whaamtaranga me le ofisa o le roia i Honolulu, ua whaatūranga e 5 miliona Amerika e tatongi o na whaato ama whaideo na tatala i tua. O le whaamtaranga le to'olua o le fō mai leo leo, e whapea na alu sara sa varinga, ma lona to'olua i le awala savali le whae tūsa iei o Oahu, ma i le teimi lea sa tū whaasipsi uai lona to'olua i le vaenga na la sa valia, ma whai ane ia te ia e fia po se la saufi. Whai mai le tina sa le no fore rei ia te ia lea whaamtaranga, ona o le no whanga na mana o lona to'olua e po e heide ata, ma ia to e savali e se mai ai. Pei tai rā whai mai le tamai tai rana whaamtaranga tūstusia o ina amatai ona e ane rona to'olua i a teia, mai uina una i ai o ie le to ngā vaola tāne, ma whao ngā i roa se maa e tongi ai rona ulu sa i turou, whao ori mai i a teia. Muri ane whaasau ina mai le tamai tai na awhia e nisi sa uia lea awala, ma awea toa i le whare mai, ma o loo i se tūranga ti ngā ina. O le fō mai ua whai e mōrianga, ma o loo whaataria le teimi e whawhonga ai le mata upu le whaamsinonga, ma su suenga o loo whaanga solo. Ma le Pasifika i Papua New Guinea ma Tonga, o loo iei le whaamoemoe le ai eise au ngā le whono tanga loa ia tu stala mai Tonga ma Papua New Guinea, na whaatau nuu le vai astaruai, i le whaalau te leina o se leo whai whaatasi, tau whaasala launga i le Pasifika. E to avalu tu stala sinia mai Tonga, ma whelo i atu ma tu stala i Papua New Guinea, whaatala noai ma ta upolo o a whia i la tau ma sa idia, o ni tali whaafitau ni malu i tau o lo whenga iai, i le whaatino ina o lea au unanga. Whaeroa kalafi moala tu stala sinia mai Tonga i le ripoti lea, e tau o fo i lea ina mai tu stala Pasifika o nisi mea, ma o ina mai fo i manisi mea mai isi tu stala Pasifika lava, e ono iai se teimi i le rumanai, le mawhai e una tu whaatasia le au tu stala mai le Pasifika, ma so lātou leo au tasi i mata upu e whaarelei a tiri ai na lātou au nanga.
Ma le taramuli mai New Zealand, o alo Samoa le tamaitai o Sylvia Brandt, mai le Black Fern, ma le li o Wallace Sititi o le All Blacks, o ila ua ia ua whaingoina o tangata ta alo ilonga po breakthrough players o le Luapeluas Fulfa i le Pacifica Rugby Hall of Fame. O mawaina le tamaitai o Sylvia le whailonga le Monique Hirovana Breakthrough Women's Player of the Year o le atau aoina le whailonga I se sauninga o le a whaia I au kilani le aso se pulu le masina nei pe ona ta ueli po Radio New Zealand. O Wallace wa ia mawaina le Waisale se Revi Breakthrough Player of the Year mo le itu paolii mai tūlanga ese le tau mawhaia I alo le atunuu o Sylvia na mo I ta alo mo le Blues I le Super Rugby le lua pelua tasi whatoa se fulufitu leo o na tausanga. Ta alo ai foi mo le lua I taimi mo le Black Ferns I le se fulu valu o na tausanga. Sa kapteni le au Mount Albert Grammar, first 15, ma o se sui foi o le Bonson B Senior Women's Team, na maloi le tarita le Coleman Shield le lua pelua se fulu. O Wallace sa ta alo I le first 15 na De La Salle, pa solo atua I North Harbour, ma le kalapo le Chiefs, se iau ina maua na wanoa le All Blacks I le tausanga taruai, mai tūlanga eselo na taumawhai e pei foi o na mori mawina e le to tele. Talanara Radio Samoa mo le nei foi aso, soifua. O le afa manatuina le lima sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima a Aprila. O se fata singa pitsili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e faasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fulu lua I le se fulu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Usolela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu te nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu te nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Rangi mai se matangi se momoli atu ai lo fai la Samoa matalasi E ana na angi mai se matangi se momoli atu wai o walofa nei faa
Mamai ia te o sa mole te lu pele le dei fo ia o uli o le aso tofi ua whaatawhiti ai tiu te mawhai walo filima o Samoa e le ngata i New Zealand ia whapena fo isia tunu ua tutusa le tātou taimi tusa fo ima le tātou waso. Walo le soifua mruia ma le langi matafi i le whaafonga ma le tāpua inga malu o le atunu wha moe sa manuia lau tai au e ui lava fo i na wha le tonu le talo le tau ia le mea le na o le mea wha le natura. E wha ailo ai ia le mamano ngā luenga alo tātou siri ese le rangi. Wala ke whai kio. Ioe, o tātou e vevela leisi teimi e maluluina leisi teimi e tū vai lua i leisi teimi o le lope vevela pe malulu a le whai kio la kouia. Ioe, e te tau na tātou maua le nganga whaftai. Be appreciative. Le ala le talo le tau e au mai le tua. O isi teimi. E leo le fina ngalo le nao le tua. A o a mionga, mawinga, mangai o inga tangata. Sa fai. Ia wa afia atoa ai ia le sio manga. Ma le osone. Ia ma le suinga o le talo le tau. Ia fatalofa ia te oe nei fo ia wauli. Mai ama ua tā walunga atuai ia le au unanga fo le fitelenga fonga mua. Ia pole tō whafo ia se manu Francis Ioane. Tali tonu sa maua lau tō maftanga le lei mau tō whasoa fo inisio mata upu tā ua. Ia matala tuli loa. O mea lo tupu i Samoa le Pasifika New Zealand nei. Ia maisi fo ia tunu o le lalolangi. Tālo soifua le aso atai au. Toi tali mai ia le uso ia se manu ia ma whaau au le nā fo i tautua ma sani ai ia le atunu. Ia whapenana taualunga atu ai fo i matatou tala fau i vai whanua le ngangana Samoa. O tala mai i ma o le Pasifika, New Zealand ei, Australia, ma isi fo i atunu o le lolangi. Ia o lo whapena o nā au mawai o tātou tangata a o tala lava e a fia e ilo nā fianga o i tātou. Wana tua mai au na fola le fala i le tai au. Ia, i le hala usu fo i ma le malu o le tai au, ma le tau fangu le sunga le ri au a o ia tawai meni malona au baa. Sa ia o mai a tia, ia whapena, ia le au nanga ma le tautua. A le fitalenga ia se manu. Leo o tātou whailoi, le i a tau sa vea le lua i ali i se Yuli, Al Harrington tūmanu vau la vea, i le ngā ngaifo whaiva le atunu. Fa malo le nga lue malo fo i le tau atai. Fa talo fo le fo nga lue nga tofi le tuo i fata fo i tau langa fia. Ya mai se fo i o le tafa tolu o le tatou vānu no fo pa ia mamalu fa le malo pa ia fo i mamalu fa le anga duu. Ia ai matua le tuu ia te utou le fo nga lue nga tofi. Ia mawalunga se vi inga o le tua. Ia awa lo tatou tapa au sili i le lang. Ia malada fa malunga. O lo o whetalo loa i le atunu. Ia a o lo ua whapena. O na whaatafa tafa. E lo tātou matai pe aulanga vale. Ia whapena fo ini ao vale. I le soifuanga lue tautua ma le au na o Samoa. Ai o le aso le dei. O lo i eila malo whapitoa. O le ua fotua i mai. I le tātou polokalabe nei o le nganga ifo whaiva. O se tasi te maitai o le tausala o le atunuu, o le lale lei fo i sai ai i se tauvanga. Sa ili ai i le mana mea ma le tausala o Samoa ma le Pasifika. O lea la ua ngai mai le tātou. O vea fo i o ia se te maitai o lo tai mua. I whātai te inga le lei tai pei o se ampasa masalo o lo ia la fo i o le ampasa. Fo ia se tūlanga o le whaalawi loa o tū manga i whanua a Samoa. Ia male soifuanga o le tamaitai, o le tausala o Samoa, o le fionga le na il tamaitai a moi i loto ula le mai vito lia tia. Ia, ilo uawa tele ma le whaaloalo e tauai, ilo fionga ula le mai a vito lia tia. Whaatalo fatu, ma whaafeilo i atu, ma ofo alo fatu, ma whaafta i atu foi. Ile talibala au, ua mawhai e una tāwheilo ai. Sa watu i lau imeli. O le ala wale ngangana e te manatu e talawhea ngai ma oe. Ia o le ngangana le nā pē wha peretania, pē wha Samoa foi. Ia o le mea le te whira ngalo. Ia o le tūlanga lea. Ai o te loa ona o louto whinga, ma lou wala au ina, ma le wha au uina.
e te anganga mananau i le ngana Samoa mana tūmanga. Ia, le alala ta talanoa ai i le tātou ngana au whaafonga tā pua i fo i le atunu. Ia, mapaanga tō tino le nganga i fo whaiva. A whio mai o, matala mai au, i le mauta nei ma le tāpol kalame. Wha malo atu le soifua manuia, whaaftai tali wala au. Talo sunga le atawa, ia e patalo atu fo i mau fo alo atu fo i alo mai mo mai lunga penga tfa ilangi ni fa longo mai malo tawa ta i mai ona sa ele nei aso ia o wingo mo lo tole ula le mai I vinga no avito dia tuile e patia to name a few names. I'm okay with bilingual, Samoan English. I ote fa mafaina fa Samoa pe a Fai ni u ya poni fata noanga amo mia sina English ya wo sa swani me English lo Samoa but yeah that's me ya ute luas futolo so sanga ote faya onga ile onga tu siata ile mo fo I nei malua o foi o am passa po le suyo tu pulanga talavo Pacifica I tutonu malo tau pulenga I am the Pacific Regional Representative for Youth in the Commonwealth Youth Council. And yes, I am a huge advocate for Fa'Samoa language, tradition. Ele ngata ile Fa'Samoa e whapea ia nganu tuma ngawisi tunu o Pasifika. Whaptaila. Ngalo, whaptaitele lawa I lawa whionga le tausala. Ia polo whionga fo I le ampasa o tūpulanga tala vau, ai maise le tūpāo ta mai tai. O leo tau amata o na whaata oto ia le folosanga. Ina ia sila fia fo ia le atunu. Ia le tūlanga o lau tuputupuae, o lau tamali anga, o lau siu manga. Ia whapena fo ina iau mātua o nuu mawhio anga. E whio mai ei lau whionga le ampasa. Yeah, sound and establish a sort of a background so people can understand exactly where you are, what you do, and that kind of information that is very detrimental in terms of understanding who am I talking to today. Okay. Not fana we New Zealand. E ato lo tau sanga tasi ia matua mai la ia e no foi Samoa ma lo tina o lo uso matua ma matua lo tina na ua onga ile onga fa masani ile am sa vau mai la ile tulanga ile from primary till college. I was there from kindergarten till year 13. And then saula ia I le aunga tusiata e whaaua wa ia le taleni. In my last year at the School of Fine Arts, or my graduating year, I decided to make a tribute I matua o matua sa whaafailele ina ia lo alofa ile anga nuu male ngangana Samoa. Ia ele ngata ilia o se tribute for I sa whaafailele lo o langa o awina ia pe o susunga I fefe au pensione malato faletu failangin fo langa. Ia whape fo ia le sao tele o le susunga ia ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. O failangin fo langa silo mtua. Ia whape fo ia le sunga ia le tangaloa Dr. Pizza o lo soifua mai lawa le taimi nei. Ia o naio whaia o ngai ia mai le taimi sa ua o ngai le amsa. Ia ma le tele o isi tamaitai ma alii sa telea ala tau sao I lo olanga tuputupu wae. Ia ole aunga ma le wha moe o le fia tau vai titono le whaalanga mai o le sueina sa tau salo samu. Ina ia mawhai ona whaalawi loa ma toi whawhangu I toto nuanganga ma loto tupulanga talavo. Le lolo ma le te leo le oa o lo tonu le tato anga nuu ma le tato ngana. E ngata ilea a o le whaalawi loa tili leo le matua o ngatu siata.
Malo. So na umaloa ia le taupanga o le sa ilina o se tausala o Samoa. O le naunau tainga lava ina ia pafangu le ngangana ma le anganu. Ele ia alu ono fia malo na alu ono le fia mana e ta watu I tupuranga tala wo wa amata ona mo mali e atu le nei atato tu maanga. Na umalole whaalanga mai ia o wha uroa I le aonga tusiata. I graduated and I took a gap year. It was supposed to be a year of rest, but I think I just ended up being even more busy. I had the honor and privilege of representing Samoa in the Festival of Pacific Arts and Culture, Safai, Hawaii. I also did an interview with Radio Samoa when I was in Hawaii. And namata wo fo'i ma le puleaonga le aonga tusiata. Namata wo whaatasi e whaalawi loa ia le tāleni leo le whaatusiata. And it was a very humbling and proud moment for me as a Tamaita'i Samoa to showcase Samoan culture through fashion. Na umaloa ia le Festival Pacific Arts and Culture o toi fo'i mai o saulua o whaia o ngai I le aonga tusiata. Ia, wo atua nei le ono anga I le fituma sina o whainga luenga I. Na o whainga luenga lua I na ave lolo o tusi apalai I le Commonwealth I malo o le taupulenga. O wa ia le sueina o se sui o le Pasifika mo tupulanga talavou. Ia o le sosoani mai o le minista o le tanga luenga tina tamaitai. Pio anga maanga fsotai. Whaapea fo'i ia le ofisa sili sa sosoani mai ia te au I le nei tūlanga. Ia, na umana avela o apalai o le lua vai aso so'oi. Ia, na maua mai le tala fia wa avea o ma ame pasa o le Pasifika mo tupulanga talavou. So, from that journey in Chagum, na luai ia o ta'u fo'i malanga. And in the past 2 weeks, I just came back from London upon representing not just Samoa but the Pacific. In the Commonwealth Youth Leaders Summit, and it was a very amazing trip. It's a very cold country, marulu teleletu no moau, but manaya me fo maai o anga nuu ese mai tangata ese no mai fatasi mato. Yeah, male ese fo o ngalwenga fa atisi o mawa fo la tunu. So that's a bit of background from me since I was young till now. And the moment I'm sitting in my classroom, my students' classroom, and behind me is the museum, le museum le Imalua. So yes. Malo, ese le bane le fa long atu te lo foi. O nene e mamita mita ia sa mo lo fa funga bai tu e fia le langi. Mo lo si le fia le Pol Kalambe. Ia e o ilunga ile se lau afe I la tau e mai moa ma matamata ma komeni ma la tau share foi ma la tau tufa le Pol Kalame. A o le nau ta inga ia te au ina ua o maua le whawhatala e winga lau fionga le tausala. O lo umanatu lea, e iai se teimi wa o tele na talanoa I mea whaapolokiki ma upufai o malo ma wha le tonu o lo tula I mai. Wa le mau tonu ai. Might as well, this is a human story, and it's a positive story, and I wanted to bring it to the fore, not only for our people, but for the sake of the young generations as well, for the importance of national identity. La le tā ua le mea le nā I lau whautautanga, ma lau sila, ma le mawhau iai. O le tā ua ia te au, e te punga mai lawa mea ia I whaasino manga al tangata. Lila. I lo malama ia I le whaasino manga ia tolu lava poutu tō le whaasino manga. O suafa matai e te suri iai. O ele ma
o ele unye so fa matai te suli ai. Ilo. Ia malelona o lo ngana Samoa. Ilo. Ia mai ia o nga I o I le o fa masani le am sa salva. Ia soala. O lo tusi fulau lea. A o le mea tawa fa I mai lo tusi fulau o lo ngana. A ele lo tautala I lo ngana. Ele mawhai ona loa lo fa sino manga. Malilo. Mai lea I ngo matai te suli iai. Ma ele o lo unye swafu matai te suli iai. So to me, it's very important. I miss it for iai to pulanga talo. Ia wata to wa aya to I tamama tinama to tua wa amata ona. Fa ilangi fo launga. Wale lava sa time ni no nofuai ma to pulanga talo. Fa soa iai le aunga malifa moe o tato wanga nuu. O tu maanga malingangana Samoa. I don't think some of the youth realize le lolo le fa Samoa. Each word has a meaning, and that word has probably 10 meanings to it. And oka so mita e o fa alongo I se tama titi e tupulanga pewa. O tautala I le ngana. Because you don't hear it nowadays. Yeah, mostly I fa alongo I tupulanga tala wo fa Samoa ia wo fa ia lato me nga ngana Samoa o lato internal assessments ia wo fa isula tonga o follow sua o le tautuina le ava. So it's so important because alula ia tunu mamao I fasili ia tu sisia o fete sa mai Samoa, and then they'll ask you blah 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 and you don't know how to answer. It's pika ke ma fu ingale. But the importance to me is for youth to understand where they come from. They need to understand that our people voyaged from different islands to different islands to settle. And we didn't settle in one place and stay there. We kept on traveling. And tautele ifa nga ia ni computer po ni satellite esu ile mela tato wo ai na tato fa nga fetu. We use the stars. We are probably, well, not probably, we are the greatest navigators the world has ever seen. And we have people from other countries say that. They say, Pacific people are such cool people. And we are. People fa mama ina tupulanga talago ia le tulanga. Ona wo ia mionga maya tu mamau. Wo va aya tu ianga o isi tamaiti mai isi atu nu ia wo fia mio atu malato. But that's the importance to me. The importance is to know how to explain who you are to someone different, because ole tele yo le fia malama o tangata mai isi atu nu ilo oengangana malo oenganu, especially if you come from the Pacific. We have such a significant way of living and tradition and language. It's such a respectful culture. Se taimi se conflict ito tonu ole anganu. Well, that was in those days. And I'm very proud of you, and congratulations for being the Pacific regional representative for all the youth of our people, and including Samoa. O fea la fioanga e fio mai ila o fionga le tamaitai ia po le tabama le tina wai taua tele le mea lana le loa le tangata o nuu e whaasino iai lau whaasino manga ia mai se foi o le ale e kale sia sa e tupu ane ai a wai te le fo le influence ma le impact o a onga whaakirisiano i le tawhatolu leo le soifua le tangata o le soifua maloloina o le soifua whaaleanganga ia whapena fo I le soifua whaaram a o ina le mawhauwhau. Sao nola mo whionga te maitai? O nuu ia te sangu mai I'm just gonna name a few because there's too many. Yeah. So o awao mawhanga malo I Savai'i. Leo te sangu mai ia o awao I Savai'i o lo sangu mai ia lo
lo ingoa sa tama itai o mo lo so le ula le mamai. Yeah. O le ingoa sa tama itai le o le ingoa matai o le tama lo tina. I upolu o fale la taima fale ula. To name a few of them. So in Savai ia o nuuia le ai ngalo tina. A o upolu nuuia le ai ngalo tama. Malo. O le tia le o te iai o le e whakasa. O le taimi nei o i le e whakasa peni i fo i whale lau niu. O mātua lo tina sa lo lotu i e whakasa almangoto. A o mātua lo tamasa lo lotu i le e whakasa i whale latai. Malo whaktai tā ua lai whanongo mai o tā inga o ngafa o Paolo siri langi tawhai fio le lalulangi. Wa tā ua ia le afionga i le swafa le launa whausia ia i ono mo le fionga le papa ia Tangaloa Peter. O i la ua nei, o ni woma mai i o umatua foi, o ni whaia onga foi o le anga nuu. I le vātu nei, sa au whātalano i nai i le tamaitai fo mai. Dr. la Tangaloa ai ono leilani. Mai o se talanoanga foi sa viral, ona o le tuainga ngangana, e whaaleo i le tamaitai le momoli ai langona, o le avea o i o se tamaitai fo mai. Ma le tāua, po le alava, ma le alava, o le fatu o le alofa, o le naunau ta inga, po le alava le sāwari e moli, po o le fofo o se ngase, i a fi ma sautua ma luatua i le alofa. O le tāua i o le nāfo i talanoanga. A lea la walua ne i a te oe. Tama i tai o le kolisi ma le aonga o le amusa o sa babau. Au te mimita i lava ma o fifia mwhaftai. Ia te o tau nei o le tupulanga te ravau. O lo o iai le naunau ta inga. Ina ia whaale leia ma whaaluanu i luma. Apply, develop our language, traditions and culture. Mō tātou tupulanga. E te tali tonu o le tanga ngana, o le tū maleanga e mawhai o na fo ia i so se whi tāuri o lo tū rai ma le temi nei i a tātou tupulanga talavou ai maise tangata lau tele o lo whaafonga mai. I lo ulava ia malatu wha tangata Samoa. Yes. The Samoan language is very powerful. E tasi le upu Samoa ai whamatala i le palkala wha atua i le wha ingisi. And i le uolanga tupu ai na o wola mai ele tautala nisi tono matou fale se ingisi. E whaasa le nanu i tono matou fale. Ia, e whaasa fo i lo la ala i tono fale fo so of why that pool. Ia se slowly. E whalongo mana mai mua mai o le malo le atunu. And this is what grounded me. This is what showed me showed me le tāu o le vā. O le vā o le tupulanga talabo, ma le tangata matua. And it all started from that. It all started from that basics. O lo wiloa tautala i le ngangana. A e loa tautala i le ngangana, e te loa fiso o tai ma tangata matutua. Ma fo i aimi whaafita au le atutupu. In my understanding, o le to'atele tangata matutua, e le nanu. Or they don't like to speak English. Some don't understand and some prefer not to listen to it. And ilo malama fo i le neitaini o tupulanga tala wo po o matau tupula. Fia il mele nanu. They love to speak English. Po o le poso, po le fiesio, po le ama. A e alu te tala noa i si tangata matua, e le ama na ia oe. Or e le fia whalomo. And it's peo se mea whanua noa ona e iai ia tangata matutua e whalongolongo atu. E le malama. And they want to hear their grandchildren speak in their language. Ia mawhai e ona lato whasoa mawhisota. Ale
ale ai ia le lele o le whaaso ma le whasota I tutonu ai. Ele mawhai ona file muse mea I se tupulanga talawo, te a alu I se si o manga. And from what I see nowadays, it's not just lo wirota utala, o lo tu, o lo wanga, o le tu ai nga la e te la e yai. If you whaarongo atu e le tangata matua, a alu atu e te ilo savali whalelei, e te ilo tu lo ino mo le tangata matua. O ka le mipika ka kanga ia, even if they don't know you, they'll just be like, oh, she's got some manners. Yeah. Ele ngā te idea, awa ai atu se tamai titi la I titi o tu atu se tangata matua. Ai tu I lunga tamai titi, ai abele no fo ma tangata matua. Se le mita o tangata ewa ai atu I se inianga whaapea I te tonu se atu nuu. So, it all begins I te tonu lo loto I whale I tamai titi. E a matamai lava I ona whaia o ngā mua pōna matua. If their parents aren't teaching them the basics and values, o le anga nuu whaasamua, ele mawhai ona alu tamai titi, ke ia I loa whai ia winga. Because you have to start from a young age, and if you don't start from a young age, then you'll never learn. And these basics help youth know when to address something in afitauli. Yeah, loa le taimi e te tautala iai, tu salava po le le manai au le talalai whai mai le tangata matua po le whetaui. Ia loa whaatali se ia o I lo taimi. And this all starts from the parents as well. Ale iai ia se talinga fia whaalongo o se matua I lona alu. Ele mawhai ona maua le upula le progress o le development I tutono se ainga. Not only that, if the parent does not ale ai se nau ta inga o le matua I lona tama. Ele mawhai ona tupu wa ia le tama I titi lea. Ma I loa whaafo, ia se whaafitau lia tupu. Whether it's political, whether it's spiritual, whether it's personal. If you don't have these basics that your parents should be teaching you or your grandparents should be teaching you while you're young, then it'll be very difficult to address an issue or a matter to an older person. So tali vai le na I love it. O le tali balo si ama le tali whamao ni le tala lawa e sauno ye. Where ta wole mata upo le ba, the sacred space between people. O le vata puia, o le vanu nofo le lei, o le vamatai, o le so se me te anga I ai mo loto ula le mamai. E ai ale te mai upo le na. Na o le lua matai tusi, si pela ngofie, wha leo ngofie, a ole matua I taunga tā ia o lona whaatino ina. Ma loo talutanunga foi. Slanga sa ile pepa sa utusia ile universite. The sacred space, le vata puia. Na whai e le autuo mafuwhaunga. E malepe lola ta mai upulea. Ai na o le lua o na mataitusi. E malepe a toa I lava. Le whaavae ma le whale alii o le atunuu a toa. Lea le tāua o le whatu o le ainga. Le ainga malona, sio manga. E awa uina mai ai mea nei. The three principles that underpins the basic principles of love and respect. Le alofa ma le whaaloalo I to tonu o tātou ainga. Ina ia susuru atu, malu atu le nātala inga o ni whaata I ta inga le lei mōtanga ta uma. Sorry, can you repeat the question again? La le tāua le ainga, e fofoa mai ei mea nei. How important as the family, as the soul heart of all these principles of love and respect and kindness I o tātou tangata. O le tāua o le ainga. Ina ia I loa le tamai titi o na mio e whai isi tangata.
If you are taught well by your parents, you are going to show what your parents teach you. And if your parents do not teach you properly, then you are going to show those people what your parents teach you. Ole tala lavele ale sungaya ai onu e whaimeia mātou i le assembly. Taimia mātou la iti ei. E eilo sa tamai titi e tautala a o tautala lo matu. E tasi lavele tala lo matu e whai. A e sau tonu le a o. Ave umau mamalu ma mio ye whai o tau ai. I whafot pa. Ai a e sau tonu o tamai titi e fiawa oina. And this is something I say to my students as well. And it's really important le lo tamai titi le ese o mang. And ese fo itangata. So you can come from a family with loving parents, and you can probably go to a school where your teacher is very, very, very very strict and probably sometimes abusive. Ona ole whaafailele ina le na ole na whaia o ngā mete misana I titi ai. So our elders are examples. A ewa ai atu I se tangata matua ai fasisa wa maila na tama ole mea fo ina na sa waile na matua. Their answer is ole fasi ole alofa. And sometimes it works. Sometimes it works. But I isi taimi po isi tula a ewa ai atu wa e fasa wa pe o lo lima I lo walo. A ewa ai atu ele o yaise progress. Whether it was not knowing how to do something in school, and there was no progress in it, I think you need to look for a different strategy. Mafai ona e sosoani lo walo. Abuse is not the answer to issues that happen to youth. Well, ese foi neia so mala so. Parents could get away with, beating up their child. Nowadays, you might go to jail. So people need to start finding different solutions. I've also seen people be abused by their parents, and some do not end well. They usually end up being unemployed. Ele uma onga ya ule to no for mama tua. And this is all from the foundation of family. So and ole tangata fo I sai loa sa fa sawa I ona matua ya teia it's taona yeso na mafau te lefi mana o se tu e tupu se me fa pe I lo fa na. I don't want my children to experience the kind of pain I experienced. Mole tangata ya lo fa ilon fa now. And that to me it's a good solid foundation. So se me a lo tami titi ele se taimi e tu po se fa pita I se si o mga yan white. I kind of might use myself as an example. I don't want to brag, but explaining from what I have, it's instead of using someone else's story, it'll help. Some people who probably go through what I go through. For me, I'm not an academic student, but I went to a very high academic school. I found out in year 11 that I didn't have any so now ta inga iseo langa fa academia api mateni. It's not my thing. And in year 11 we came to the School of Fine Arts for a field trip, and as soon as we came into the gate I fell in love with the scenery.
to ala ititi fo ile aonga. Sea fo imawani tame. To me, I don't do well, I don't not do well, but I'd rather just be in my own space. Yeah, na usawi I wayelo no ta inga ute aonga I. I was willing to drop out of school and come here. I falong lo ile tsala it's ta wana umaloto sang sputolo. Yeah, na on saya o fai ilo tina ute fiali la onga ya. Yeah, tilo melo tina ile pula fo ile le pe la. I miss me valea fo inga. I now on saya and through that time we went into our school went into a science fair competition, and the theme of our experiments ole faingol fangu ma me nga usi mai ile fainol fangu. So me and my classmate, we made deodorant using coconut oil as the core ingredient, and this is where I started to develop my entrepreneurship. After the science fair, I ended up marketing the science experiment me and my classmate did. Yeah, na umalwa yale tawanga o tangu fa marketing. Not in order to get money, but in order to help my parents pay for my school fees. That's another example ole tangata na sa mai le fa avai me yai on matua. Not in order to make a venture to find money for herself, but in order to help her parents pay for school fees. And through that process, up until now, I still do my entrepreneurship. I make deodorant. I make lotion balm. I make coconut oil. I make lip balm. Yeah, nafa solo ay lo to sanga sulu to wa amaton o tang we fa iya ta we ele. Yeah, well na ole na ta inga fo ile. Ia fa ali o matua lo now to sa ile a onga lia. So in year 13, sa fautua ia le sunga ia piti maula dana yoani o te sawi le aunga na pe amalo o te sanga sfutolu. And my parents were, I wouldn't say they didn't want me to go. They probably aina fa pe ele ausia lo malo si le aunga. Na of paso fo I tangata o te fia sawi le aunga fai mai la me fiabe now. With me not knowing what they're on about. Like, oh, look if you do that. So I took the leap of faith. In the beginning, if you mana olok sama o te sau, I now pa masi aula vai dok tina o te fia sawi na. Yeah, now sau loi na na umalok to sanga mua. I was the dux for the first year, and I was one of 2 females in the class, and my mom wasn't notified that I was getting prizes, so she came with no ulas. And I went to isi na wala fa di ma ya lo wingo. Ya wo no si na wo ma wo le prepare yo na ula or gifts. But o tele I lo fo ia o se tulanga fa pena ni o tau mo fainga. Ia na umalo o tau sanga mua ua moti noa I o matua. This was a good idea. And since I finished, my parents have been so supportive of me. Even going into the Miss Samoa pageant, I couldn't have asked for any other parents. And this is the importance. E mo o lai ia lai ma faufaunga na lua e le fia mana o e alulo na alo ini mea o na le alofa. Ai na iai lava le nau ta inga ini lui tau e tutupu. And
I think they trusted me and they had faith in me. Dia. Ele nga tele ana wo fa'atasia mal fa'tua mal to anga talo. Ole to anga e talo ele ali e fo ai mal si male ata mai ina ia mawhai on wha o mai ia awa onga I le nia onga. So I'm sorry for answering this question very long, but this is ole mea tā ua ola mai. Ono le te mile whail tā tala noanga. O la ua tu ua onga I nei New Zealand. Malo whaalongo longo umba le tō tele o le tupulanga tala bau. I le tā wha tala noanga. O le tā ua le nā. Ia, o le wha ngai na fo I o le tānga ngana. A me se fo I o lau sāwalinga. Your journey is very unique and also will be an example to a lot of our young men and women. Ona o le tūlanga lea ua whaapalei nai o le ampasa aina whai mai e malo au whaatasi. O se tūlanga whae ea lea ma le mawalunga I o tātou. Ilo tātou o tunu mo tātou tangata. O le siri lea te a watu nei. Nea la le tā ua o ti u te whaata mai tai. A wae whanau mea le tama o umana tofi. Whanau mai le teine o li lea tunu u le rei ua bae a fo una tofi. Tā pena le lama le tama e tā le tau ai la langa le tina le ie. No fa va ai a vanga ai le te mai tai malu le aingo lona tō lua. Wa sila I mea o fa fita uli o lo tula I mai o lama ti ai le soifua o tamai tai tala vau malaiti I tutonu o le tātou o tunu. O le asau fautuanga e ave I mātua ia matangata ia o lo whaia mea lei masori tu la fono wa fia ai le soifua o tupulanga talavou o tamaitai. O sa'u fe'au mo mātua. You know. Ia e whai lava le mana tu mal wha'aro. You know. Se le mana e o ti ai fua se langona se matua. Ia, in my personal opinion, if you're not ready to have a child, don't have one. Mm-hmm. If you know you don't have the capability of having a child, on site. And if you do have a child and it's very hard, on site po puanga tatalo ile ali mole malosi mal on site mal lava pale e fa dele mai ai la walo. And for parents who have children wa amatan tuku ai on site yeah. Mm-hmm. It's my mom raised 6 kids, and it's not easy. It's not easy bringing a child into the world. I wouldn't know, but from what I hear, itina matamaita wa faya la tofana ele fengo fi. Yeah. And even one child isn't easy. Having one child, o kasi fengo ta. Fai o mea tau tupe mo e fai ia whaatanga mo le pepe. A o isi tu ai ngā lui tau e whea ngai male tina. Ia whapea fo ila ta maa po mātua o le tamei titi. Sometimes the child can be born with a disability, and it's also hard. O whaafita auri lava o tupu I tonu o ainga o le whaole o sauanga I tina matamaitai. Ele o mai loa po le ale mafuaanga. But I do urge women who go through this to speak up. You know. It's such an important issue. It's a tau ona tula I tamaitai. Leo le nei manatu. Fa'a umatia sa wanga I tutonu ainga. Ia fo itai mi wa fa'a sa wa itina I tama. But it all comes from the foundation of family. Yeah, if you grow up well when you're a child, you are going to grow up and be a grown-up mimic of your inner child. And something else that lacks in Samoa is, and probably
other countries around the world, o le whaasoa. Yeah, malila. Tala noa. Le fia whaalonga tangata o whaasoa la tau whanau I whawhita au li o lo tutupu. Whether it's being bullied in school, e whewhele tama I titi e whaasoa I rana matua. Because one, your parent might tell you off and probably beat you up. Number two, your parent might go to that child who bullied you and beat them up. But it's ole Yeah, alana fo e ai longa tonu. Wa, ai longa tonu e mātua le talolo o mai le tamaititi. Ole tātai mi ai lau fionga le tausala. Ai, au te fia fasili ia te oe le fasili muli nei. O le ale aunga au te, le mawalunga o lo e manatu e o I ai lau moe mitinga ma lau tau mawhainga ina ia au sia. E fo le teimi o le momori ai le pale o le ampasa. I seisi fo I tangata, po seisi fo I o uso ata mai tai. O le pale mai, a ua e se e atu I seisi tūlanga mawalunga. O le le moe mitinga, o le se taunu unga, o lo e mafufau e tauna au sia. o se moe mitinga, What are your dreams? Yeah. Where to from here? If there's a successor, before, that comes later. What will be the uttermost pedestal that you want to progress to before you leave office? when I came into this position, I did not know what I was supposed to do, because I didn't know what was happening before my time. Mm-hmm. And one of my wishes or my dreams is to advocate, create awareness, use the platform to address issues that youth face. Everyone knows I'm a strong advocate for language and culture. This is my time to advocate for it. I didn't win the Miss Samoa, so I didn't really have the voice to promote it. But I've got this, and I couldn't be more proud when I got the word Oteabi Lontona. I'm not a speaker. I'm an artist. I use my artwork to express what I feel, and one of the forms of art I do is dance. So and my Siva Samoa teachers were my grandmother and Aiono. Olo una nota inga ina ia mawhaiona whaalia ia leanga nui wha Samoa I isia tunu o mai. In the Commonwealth, there's 56 countries in the Commonwealth, and some of them don't know what the Samoan culture looks like. People don't know how sweet the culture is. So when I got the word, I made sure that I could perform at least once. And I was asked to perform at 3 different events. And the last event that I performed at was the Commonwealth Youth Awards. Mm-hmm. And I had the privilege of being the performer for the Pacific region. My performance was ole whainga ole lolo, ole whaongaina lea ole siwa e whaatino aina yuinga ese ile ngao si ina lea ole whangu. And I whawhai lo utino wa whaali le vavai malo mata ata a o tono lo uloto o tani lava wo mawhai ona vai mai ni tangata mai atunu e 50 o malo le pulenga ileanga nuu Samoa. Not only just the Samoan culture, but also the Pacific culture, because we all have similarities. It's tono Pacifica. And after that performance, I was approached by the Pacific Region High Commissioners in London, and they said that's exactly how we do it in our Pacific Islands. And they
just said thank you for showcasing that, because some people don't do it because they either don't know how to do it or ele o mala matele ile matati ale o le siwa po le fa'alina o tumanga. Yeah. And so one of my dreams is to create awareness mo tupulanga talavo that another way of addressing an issue is through arts, through performing arts, through visual arts, through musical arts. Ole tele ole. Sorry. But ole, it's so important because I have seen in the Commonwealth that there is no strong advocacy for arts, and within my time, I am going to make sure, and I'm going to try my best to have people like me come out of their comfort zone and showcase what they want to show to the world. I don't think people know that we're so scared to come out because we get criticized because art isn't that important. You should get a job in the office. You should be a lawyer. You should be a doctor, without knowing that through art you can express anything. And it's not. It's Elena otangata ilotu siyata yai le matati e ofo itangati yala tu ngadwenga. People with the boring jobs, they have artistic skills as well. Everyone is an artist, and everyone is a masterpiece. And that masterpiece was created by the Lord. And people should never be ashamed to show their talents, whether it's artistically, whether it's academically. Never be afraid. And that is something else I would like to advocate for, is to never be afraid to show your voice in a respectful manner. That disrespectful manner. So ole fa'ali no tu mga fa'atisi fa'a akademia ole fa'aleoina o manatu tupulanga talavo I tu mga fa'aloalo I tangata matutua. O ni o moe mitinga ia e fia mana o e whai mo lenei lua tausanga o lo upaya inga. Lo whafteitele lava ona o le tātaimi ma tātala fau e ai o te fia talanoa pea o mānei le tātala tala ai whaafonga Samoa. I lau finangalo ai mai se fau I o te mai tai tala vau te le moe mitinga whapena fau I le lumanai. O lo o vava ai ma mita ai o tātou tangata o mātua o tupulanga talavau o te talo ina I eise ao ngai le nei aso e mawhai o na sui ai langona ma mawhau whaunga fo o nisi tupulanga talavau sa le mautono, the uncertainty of where their journey is heading to. But to listen to a young, beautiful lady like you as an advocate, and also now the ambassador for the Pacific region for all young women and men, I want to thank you from the bottom of my heart for accepting my invitation. Upu muli mai ate oe, tātau mawai ai lea malanganga whāloalo. Okay. First of all, si ilaval vi ingamal paptai le tu wale ola malmalo si umfaye na ta paso matala no ile ni tu la le afiafi momoli ate poi alufa anga iwo o inga mai masani o tapua I mai I upenga tfa ilangi o tamama tina matu o lo fia fa longlong mai pe I tala no anga te talo pe foi le li foi ia tu ilo sunga ia le ola malmaloti ia le unsai malava pal au por kalame ilia sobre aso ia paftai foi mole avanoa o avanoa le au mau lo fia tala no I lunga radio Samoa na fatau ala vai o to lunga na Samoa. So it's very to showcase language to the youth and show them that we can speak Samoan even if we look white. But paftai lava mo lava no. Yeah, na lo paftai. Te talo I se isi tai au tāti toi wheloa I foi, pe asia tu I Samoa pe te asia si mai, te tala lava foi le vai fale.
ina ia maua le avanoa e whaasoa ai, a he whaafonga ia le atunu. Ai molo temi nei, anga leile atua, maua lau manosi, maua fo i lau saunga le mui me te whataloloa i ai i wala ulia, ia ma whapena fo i ona maua le tō whama le whautautanga ia te oele te mai tai. Ia whamanuia le atua, a he whaasoifua ia o molo temi nei. Tai whaasoifua. Ia soifua ia. Talo falava o tala mai atunu e mamama le Pasifika na le Radio Samoa. Mai Amerika, wa iyo ina e Amerika le avanoa e whatau atu ai wale le tau e lua se fulu i le atu Filipino ai whatau a na onina i aso talo na whaia le whamtaranga a le whaila utuse le puipuinga a Amerika o le au lato whawhetau ia le malosi o saina. Whainoi le CNN, le DSCA, po le US Defense Security Corporation Agency, na o lato whaia le whalawhalanga lea. O le whatau atu wa le tau F-16s e o atu i le 5.5 piliona e whaanuai. O le nei fuafuanga, o le alangolango ai i whainga whaawai malo ma le puipuinga o le malo tele, e alai le whaarerei o tūranga tau le puipuinga mana pa anga. O le whainga malanga le whairau tuse le puipuinga Amerika o Pete Hegseth i le atu Filipino, na ia whaairo ai o le a whaamarosia so o tanga whaamiriteri o atu nu e nua, ma ngā rua whaatasi e tari atu i ngā yo i ngā saina i le Indo-Pacific region. Whai mai sa lapta i e saina Manila i lea manienga. Mai sa sae tūtu tonu, ua whaamatala le tangata e toatasi e talitonuina na au ia na sao mai i se oso pa inga i kasa, na teimi na tupu ai le whaalawilawe ma mariri wai nisi o la lātou au o paramedics na o ane whaatino ngā ruenga fsoswani i Gaza. Pai mai di potiros pa inga Israelu o whasio tia ai paramedics i e se fulmararima i le maasina na tenei le sao mai ei na o le tuatasi le o ia whaamatala le mea na tupu i le BBC. O le whaamtaranga mai le militeria Israelu, wa ta uaina ngai yoi ana vai ngā au ma o so whai tangata na o ane sa masalomia le o ane o ta avale e tape uma mori. Mai le iei fo se feso ta inga na whai atu ia i rātou e ta uai nisi o le au ngāre rue rā veai o lo oanga i atu. O whaero fo ia Israelu i rātou wa maririu o lo o au fiai maratoa iwa o sui mai le Hamas ma nisi mai le Islamic Jihad a Palestina. E te ena e lena whaasawina mai o Manta Abed, mau ia Israelu, whamaiaia o tangata umana maririu e leo ni sui o se kurupu militeri o le lato ngā ruenga na o atuai o le rābeai ma whesosoani tangata. Mai i Hawaii, o se ri fo mai i Hawaii wa mōria i le tau pule pule whasioti rona to'olua ina ua whetau ina rona oso pa ia o rona to'olua a o alu sala sa varinga i Oahu. Whai mai e mafua ona o le musu o le whawhine e po e sala saufi. Ma ua ripatia le 9 News o le fo mai o Gerhard Connick, fast food wana tausanga o lo tau whine i le Oahu Community Correctional Centre, ma ua whaero e se pepa o whaamtaranga me le ofisa o le roia i Honolulu, ua whaatūranga e 5 miliona Amerika e tatongi o na whaato ama whaideo na tatala i tua. O le whaamtaranga le to'olua o le fō mai leo leo, e whapea na alu sala sa varinga, ma lona to'olua i le awala sabari le whae tūsa iei o Oahu, ma i le teimilea sa tū whaasipsi uai lona to'olua i le vaenga na la sa varia, ma whai ane i a te ia e fia po se la saufi. Whai mai le tina sa le no fore rei i a te ia lea whaamtaranga, ona o le no whanga na mana o lona to'olua e po e heide ata, ma i a to e sabari e se mai ai. Pei tai rā whai mai rita mai tai rana whaamtaranga tūstusia o ina amatai ana e ane rona to'olua i a teia mai uina una i ai o ie le to ngā vaola tāne ma whao ngā i roa se maa e tongi ai rona ulu sa i turou whao ori mai i a teia. Muri ane whaasau ina mai rita mai tai na awhia e nisi sa uia lea awala ma awea toa i le whare mai ma o loo i se tūranga ti ngā ina. O le fō mai ua whai e mōrianga, ma o loo whaataria le teimi e whawhonga ai le mata upu le whaamsinonga, ma su suenga o loo whaanga solo. Ma le Pasifika i Papua New Guinea ma Tonga, o loo iei le whaamoemoe le ai eise au ngā le whono tanga loa ia tu stala mai Tonga ma Papua New Guinea, na whaatau nuu le vai astaruai, i le whaalau te leina o se leo whai whaatasi, tau whaasala launga i le Pasifika.
E to avalu tu stala sinia mai tonga, ma whelo i atu ma tu stala i Papua New Guinea, whaatara noai ma ta upolo o a whiai la tau marasa idia, o ni tali whaafitau ni malu i tau olo o whenga iai, i le whaatino ina o lea au unanga. Whairoa kalafi moala tu stara sinia mai tonga i le ripoti lea, e tau o fo i leo ina mai tu stara Pasifika nisi mea, ma o ina mai fo i manisi mea mai isi tu stara Pasifika lava, e ono iai se teimi i le rumanai, le mawhai e una tu whaatasia le au tu stara mai le Pasifika, ma so latou leo au tasi i mata upu, e whaadele i atiri ai na latou au nanga. Ma le tara muri mai New Zealand, o alo Samoa le tamaita i o Sylvia Brandt, mai le Black Fern, ma le li o Wallace Sititi o le All Blacks, o ila ua ia ua whaingoina o tangata ta alo ilonga po Breakthrough Players o le Luape Luasfulfa i le Pacifica Rugby Hall of Fame. O mawaina le tamaita o Sylvia le whailonga le Monique Hirovana Breakthrough Women's Player of the Year o le atau aoina le whailonga i se sauninga o le a whaia i au kilani le aso se pulu le masina nei pe ona ta ueli po Radio New Zealand. O Wallace wa ia mawaina le Waisale se Revi Breakthrough Player of the Year mo le itu paolii mai tūlanga ese le tau mawhaia i alo le atunuu o Sylvia na mo i taalo mo le Blues i le Super Rugby le lua pelua tasi whato ase fulufitu leo o na tausanga. Taalo ai foi mo le lua i taimi mo le Black Ferns i le se fulu valu o na tausanga. Sa kapteni le au Mount Albert Grammar, first 15, ma o se sui foi o le Bonson B Senior Women's Team na maloi le tarita le Coleman Shield i le lua pelua se fulu. O Wallace sa taalo i le first 15 na De La Salle, pa solo atuai North Harbour, ma le kalapo le Chiefs, se iau ina maua na wanoa le All Blacks i le tausanga taruai, mai tūlanga eselo na taumawhai e pei foi o na mori mawina e le to tele. Talanara Radio Samoa, mo le nei foi aso, soifua. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo.
fulele mama nongi pe o se pua. Se kia o fika teine aua e te ita. O te mita mita teine maile pasifika. Te wila sina tina so e sau senyorita. E fua lo alo faya o e ni aulita. Lo alo fa poela o pele e a. A o te fai e pusi mampi e te noela umana mea. A o te manu tua pe ilo ulu toela te maputanga. Ia nā whawhiwhianga sui fi loi o le manama o ngā luenga ma le nganga i fō whaiva o le atunuu i le nei fo ia strofi o le whaatawhiti o le io o i le tāwalunga i le aso a tai au. Ia, o tiute ma whaiva lo Filima lo ngā pātia i le atunuu. E oi na wha le tonu le talo le tau. Ia, ai mo mori atu le nganga whaafitai ma le wha malo i a te utou o no loutou a talitonunga. Ia, o le ana mea la whai. E o le timu o le whaanātura o mea e te tupu. Ia, masui inga o le tau uai ai. Ia, o le ngā ruenga ai, e tua i ai o tātu ainga. Ia, ma lo ngā lua nei aso, leo mafuta mai i le te maitai. Ia, ati mai le tātu whaneta vale le Henderson Cars. Ia, wafo se tātu li poti masani i le aso. Ia, ma lea fo i aso whatalo whatu ati. A lo le soifo manwia. Ma i atu o wha le tonu le talo le tau, a le maua o le nālama e anga i atu i le tōtele. Ia, mautou whaafsanga i fo i le tūlanga o le siringia o se fisosoari mo sta. Vale, tālo whalava whio mai e le tāpō kalame. Ia, malo lava savea, ia, malo lava le se fōmanuia fo i lau sunga lo whātuan whafo i ina sa po kalame le nei tūla le aso. Ia, o lo manuia lava mea o mai nei tua sa so ofisa i le Henderson Cars. Ia, masalo lo manuia fo i mea o mai nei tua sa so ofisa sa vea. Ni lava whaafitai o le fo i e manuia i nei. Ia, ai, ele ai lava se mea o wha le tonu. Ia se i tala ia le tūlanga o lo, ia i le tautua le Henderson Cars, ia, ma le nei aso. O le ova koe ki mua ngai e watu ale solo ia. Ia sa o le savea, ia le nei aso, ia o le e whaisiveanga mai o le tau, ia e o le timu, ia so savili, ia ai le o malolo, e le malo le sinu o le ngaso solo mai la vai ito so ofisa le ngā solo mai la vai ito so ofisa apalai ala so savali. Io semine, io le whaanga solo lava le officer, ia le whaumai no application, le nesu ina mai fo i lungo le Facebook, ia le ngata i leo nei si fo le malo le sunu le safa, pe ona wala au mai i luno telefoni. Io nei si fo te so aina le whaanga solo ala so sign up. Mai le aso anafi ia le whauma nei, io tai au la leo mai piki ala to sa avale. Io o le aso tai au, ia le lafa pe ona saulu me ta so ainga mai na loi en bekako ia ma Ashburton ila lo ia le saulu me na sa ta so ainga ia pe so mauso adi mo lanso ia le wa o radio la to sa ia na le o mai lava ia pikima so ia nga ia sila lo me lo no foi ia ole pisima sani lava le Henderson Cars ia le malo la sinu o le whapeona ngā solo mai lava iasta i ta semina o miesu soani pule au nanga fo le Henderson Cars ia mo isa idea fo yo lato ta avaki. Ia, ta tala doa i le ta upu masani fo leo le tangata fi whaila na ta vale, whaila application ai mana o mia le tangata whai ngā ruenga full time. Talo fa ati, o la ngona mai. Ia. Ia, sao no le vaenga le na e wha mahalosi au pea ma wha manatu le atunu. Ia, mo le tūlanga lea whaman musa vea le na yo tato tangata fo ia matatua a le pensiona a le ngata i leo o vaenga le leanga i ingoa po o le back credit. Ia o e awale pole o lo ia le second option a le whaita avale. Ia o lo whaonga ina i le mātou a ia finance. Ia o le mātou finance le na e su e le ta'alale a le customer le anga le ingoa. Ia mana ia tato tangata matua ia le whapea o na pensiona. A whai ai le o ona o requirements lava i mina o mia le finance.
e mana o mia lava se tangata full time. E mana o mia lava tangata full time o tangata le sosoani, po tangata le sapo, lau application, au ta avale mal peimeni e alu lava le lalo le ngo oile benefiti, ia ma oile e te pensiona. Ai a fai ai e le mawaina se tangata full time, ia wafa o ngalo le maso option 2, o le maso option 2 le na, ia o le maso finance, ia wafa o ngalo le maso ai finance, ia isu e se ta avale le ale customer le whapeo na benefiti ia whapeo fo tangata le back credit e tai salava ia le process o tangata ia le angai ngoa ia tangata le benefiti ia ma taso matua ia pensiona Mariela malo va tai taua le na mo le whaafonga mai e le tunu nisi vaenga taua e whaalawi loa ele o mele ta telefoni ma le tuatusi Ia o e tui whamnasu atu le malo la tunu o ne telo na i o tato aina le whapeo na vili mai e fia iloa le referral ma le cashback. Ia o le e tato referral ma cashback. Ia o tato taava le umalawa lo whapeo na apalai e ia le malo la tunu. Ia e maua umalawa cashback. E maua umalawa cashback ma referral. Ia le ngasai leo o tato cash gift. Io po me alo fatupe fo ile au wasel company Mahindra le e faalu lava ila to tavale e tolu le fapeona alu promotion le terminate ia ole piki apo Mahindra le mau le fa fitala ia mata avale lua ole kiwi edition ole Scorpio fitunu 4 ia fapena fo ima le XUV 700 fitunu 4 ia le fo ima ole me alo fatupe ta ilua fitala mai le company Mahindra. Ia o tato promotion ai tolu le whapeo na whaalu terminate. Ia ele ngata i lea savea. Ia loa tu ina atu ilunga po ana pole na tu atu ilunga tato pino sa whailangi. Ia le maso kiwi edition Scorpio lua whelua 5. Tanu mea mata. Ia le na tu atu ilunga ana po ia safo ilunga. Ia o masalo se po o vaisofo. Ia e whapeo na au wasua ilunga isi fo ita avale fo lua whelua 5. Ia le soa wa saunia le terminate. Ia o peo se reporti atuna i le nei aso ma nei vai aso. Ia ai tātou e filoa i le aso a tai au. I le sa taimi maasani. Ia ai manatua le maso address po ai lava o fia mana o mia se soani fia palai se taavale i su ma le maso address. O sa siwa fai i Cavendish Drive i Papatoetoi. Ia po le maso Facebook page fo i le Henderson Cast. Ia ai na fo i wala au mai au o ati i le o vale se lau fita tasi. Fita tasi ia fatsai lava savea mo le vanoa fatsai. Tafte tele la mati molta lipoti ya anga leile tua ma whaalaulau ia leala ia pe a taliu le mauta ma le lawa wa ngā ngaifo whaiva o le nei aso ai whaasoifo ia alo whatu tā whiloa i le aso a tai au. Ia, whiloa i le aso a tai au whaatai lava ado whaatu. Ia whaasoifo ia. Nena, ati mai le Henderson Cars e te maua i le telefoni e le eise tongi o le oval salau. Fitu tasi, ia a leo le nā. Anga i ei o i le lātou tuatusi. O le se lau iwa sfuma le wha Cavendish Drive i nā i Papatoetoi manukau. Alo na nā walau i ei. Kuli mai se upa peo, kuli mai sisi o. Kuli mai se sisi le se four-wheel drive e watuai. Oi, ia le nā. Le manavo ngā luenga ba le leanga le talo le tau e peo na o whailo i le asona na le awa o mai i le asoa. O lo fa pena ai talo fai ia la solo na dua le nei o le tauvanga o le ASP Festival la onga tūlanga lua uma i Aukilani nei e silia i le ono se fulu a onga o lona winga e tau whiololo la awa o la iei fale i e fo le mapu iai ia ma sui ai te unga o la ia ma tōninga fo i o le whaafifia ngā lea onga ma lea onga ai o la toula ia e o atu e tapuai. Ia wasau fa i lo i le mutia su. Ma fe ia ia fa pena le nei aso. Talo fai malole on sai, malole lava pale e le ngate le komiti o tapenanga. O fai a onga o matua
o i lātou o lo o tauina ia le tūlanga o siva o sā ma whaafiafianga ese. Wa moli atu le nganga whaaftai o le atou sa vea ma le tātou Port Kalame o le nganga i whaiva le rei asolo na lua o le taamilo sanga. Ia ai mai se foi o le whaalinga. Ia la le tala whaanono lea o te whaalongolongo atu nei ia i ua manu. O le tala whapea o le tausanga mulimbuli le nei. O le atoe whaatupe i nai ma langolango iai ia le whaatupe o le ASB i le whaalinga ia ale Secondary School Pacific Festival ia au te leiloa po o aila sisi company pe a whai e sa o le tala lea o le a lātou whaatinoina lea fwoi au unanga i le telo tausanga ua mawai ia sa whaatupe i nai e le wharetupe o le ASB ia lea fo i tau wanga. Ia e lotu tele monsai o tau le komiti whafoe, ia ma le komiti o tāpenanga i le saidi manuia fo i leisi i le amatanga o le nei fo i tau sanga. Ia ma wawa ai po i se company o le awha pena o nā lofai fo, ma wha mea lofai fo, sina se leni mo le tau sanga fo. Ia po nisi fo i o sa marianga le lei. Whatalo whapito e lunga le tātou apia fōlinga. Le tātou Facebook page, ia whapia fo i mo le tātou YouTube channel. Ia share le tātou Port-Kalame, matufa le tātou Port-Kalame. I uso matua whawhine o paanga tō tino o sia uo, o lutou ainga i te whia mana o fo i e malama le lei i mata upu i ora o folsia i lo mamea e lei a tau sa vea. Ina ia e manino iai. Wane i whaaseina oe i tala i te whaalongolongo iai i lungo penga te whailangi e a matua inga ma le whauina o se tala e le moni ma le whaavaea. E mana i le tātou tala noa i mea sa sao. E o lawa i le astona i le tātou Port-Kalame tuli au pū e le tō tele le atunu. I le lalolangi atoa, le tānoa ava. Ia, watalo fai le uso, o le whaife au, Pastor Elia Lolouta Afamasanga mai le loi Wellingtone, stasi le nei fo i o tabali, o whaife au, o le matua matango fia lo na siu fonga, sa tau vai le tau vanga pese lea, pesenga, wha kerisiano, lea na whaia i le lua mai aso o tōna i atu, ia ma whaia lo na whainula i le aso sa lea na sa i ma vai atu nei, Vatul fa maloli i lau sunga le whaife au Elia Lolouta Afamasanga o lau sao tā ua ma le matango fio lau si fonga. Ia, toi tā pena lei mai. Ia, tātou te lei loa le komiti wha foe o le musika o a inga o musika. Ia, po whea o le a angi iai le matangi i le a matanga o le tausanga reo leua mai a le tauwanga. Ia, ai, tātou tilo pea ma mata i tū o ani suinga manisi Port-Kalame o le a whaatino a o le i uma le tausanga nei. Watalofa i a Sapati Tuala, Joseph Fonati Brown, talofa lava malo le soifomedria, o Amelia Whamoana, le whailau tusi o le tātou autustusi, o alofa tiai, a lole on sai whaaftai le mafuta mai, i le au rangama le tautua, ale si ufonga Samoa, lene siu, for my brilliant shares of words, yeah, mana ia, e se mana ia me whaalongolongo, ini tupulanga tala vau pēna Yale tumaita i ampasa, yeah, mo tupulanga tala vau i lalo o le taupulenga, o malo e limas fulmaleo no Peletania, le malo tele o Peletania, ta ua ia le iai ni tumaita i whapene, i whaima whaataita inga, e tumaita i umo le tātou wutunu, ia whapena fwoi i le tā ua o le ole a o ina, ma le whata o ina o le ngangana Samoa, o le tū maleanga, e se le tā ua. Tate mimitai, tate fie e whaarongolongo, ai whaasoa ia tupulanga tala vau whapena i le tātou ngana, i le manino ia ma le maare malama le lei, o le whaonga ina fwoi o upu, ia, e mawai, le loto mimita ono le tātou ngana o lo mwhai o nā o uina e tūpulanga te lavou ma whaasoa ai, ma whaonga i aso uma ma teiwi uma o le soifwanga
o ngā ia lātou ngā ruenga, au ngā ia lātou whautuanga, au ngā tasi nei ampasa o tupulanga talavau rei tūpāori i mata mai tai. So sori tele i le tamau a inga ma le whaalawi loa. O tangata tā whao batulisi, o e mai moa maanga i atu i lo tātou atu no. Ia, e mai moa i, e matamata ia, e matamata i tū maanga. Anga i whanua o le tātou atu no. Ma le whaangai no tātou tāleni e pe o na iai o siva. Fine arts. Whapena fo i performing arts. Ia ma lenga o sia o loa mai tū maanga masani. Indigenous knowledge from many years ago to produce and manufacture such goods as oil, the tapa cloth, o le tātou siapo, whapena le tātou whangu. Ia maise fo i o le toe la langa ina, o fale la langa e pe o na iai le tāpena ina o le ini ia po o le lau ia mao i fo i lea o le tonga mamai. Le na, o le tātou o e tāle pese le babai i ei foe, fo i mai le tātou malolonga, tātou se e loa i nisi o mata upu tā ua, sa u tā pena i ai. Lea ua, fori mai ai le au fai pese, a le vai Maunga College, fetu o le langi, o te alofa tuai lau tua fine, papali i te o la tawhale Maryland, ia malana tāpua inga fo, i mare whaafonga mai. Bye.
Pese ala kolisi o Vaimonga College mai le whare Vaimonga I Motaa ma Vaiala ma Vaivase o le pese le tapu o Tota Trio sa tu si e le fia se fulu tau sanga wa tona iatu mai Vaiala lea wa to e la langa mai e le kolisi o Vaimonga ia a wala ma fo ilau whafunga anga tapua I le nei aso ma mana tua ai nei pese ma nei whatunga fo I le tele o tausanga ua mawai. Whatalofa bitoa lava le tātou por kalame e le tua whine ia saua lilo mai awa tu vale ia masiona to lua I Sydney, Australia. Ai whapea fo isi o tautina o le ainga o longo mai ia ma whapea na fo I o na tāpua I mai. Tai au o le atau nuu atu lau tau pusa vai o le ola ia whatasi ai ia ma le whangu o le avoka. Whaftai I le whaonga ina o le au nanga ina ia maua le soifua maloloina. Ua manu le tala, ua whaamawai ia le fionga Dedi Imin Star. Le fionga ia Honourable Whaleo Mawainga Titi Maia Tafua has resigned from his ministerial portfolio o leipa ma business. Mai a watulenga ngā whaftai ma le whaamalo. O le nei lawa fo I te mali, o se uso moni ma se wō ma mai a te au le telo tausanga e o mai lava, ina ua se e lona tofinga, o le tofi o le tu malo I le palemene, whatasi ai ma lona tofinga minista ma lona balaunga. O le nganga whaftai, ia, ua le ise me tupu le soifua, I le vea ia o lana ta vale, ia whapena fo I se tasi, sa wheto aila na ta vale ma le sa o le fionga le minsta. Ia, o lo o ta oto le whale mai, a o lo o tau sa vali fo ia le fionga, ia whale o maa vaenga titi mai a tafua. Ia, e whaatino o tong fitinga fo I tau na whaia ina ia toi whafo I sia le manos. Ai, o le nganga moni lava la tau ia. Eui ina ua whamawai, mai lona tofinga wha le minista. O lo tu maupea lona tofinga wha whaipule sa ia vanga nā. Ua mai a, o na tō lau na mōlianga o le ua mōli ai e leo le aveta vale sawa ma le aveta vale whata mala. O le tele lava fo I o nisi sa tusi le wha vaea I lunga o le apio fo linga ma upenga ta whailangi whapea. O le fionga le minista sa fia I se tūlanga o le ava manos. Le ai, o leo mai o na saunua le fionga le komsina o leo. Ma le lātou suenga e lua mea o lo mōli ai. Mua le avata vale whata mala. Ua awhia ai ma manu o seistangata. Ia whapena fo I ma le avata vale sasawa. Speed and careless and reckless driving, but nothing to do with any alcohol consumption. Ia manino le ai tātou le vāle nā. Whawhoka fo I le vāna nofo leo lo I le temile nei. Eo ia ina ua whapea ua vāle whangatia. Ma alu fia me ma awe leisi to se fulma le wha. O leisi vaenga o le tātou ainga whatuatua I le atua sa mua ua tasi lo nofo ma le sunga lauli al mari atoa. I le ia se mea o sui ai lo tātou vāna nofo. Ioe, mai le whaitu au fo I se langona. O le mea lena, ua umana ta oto atu I o tātou te tai, sunga la uli al mali toa, ma le fionga le tumaitai I pāle mia le sa whapito. O I la ua, la te teu wina le ala. A le mea lea ua vavai atu nei ai. Ia, ua silinga tali I seu, te whaale lenga. Le lava la ua vai pia whapea le whangatia. Ai le avese ai, tō se teimi o te wala awatua I e tala noa, I le lafo I tū o minsta, ia masui o langa o le kapeneta o lai o I le fionga le sawhapito. I le sui ai lo tātou vāle lei. O le esesenga o tātou talitonunga ma mawhauwhaunga. A o le tala le nā. Ioe. O le tāuala le meta upu lea I le fionga I le li whaipule. Ia Honourable Whaleo Mawainga Titi Maia Tafua. Ona e saule whaasilsilanga. Ma whaia lava ia lana whaasilsilanga
I lona loto 48. I lana wha māwaenga I lona tofi minsta. O se tūlanga lelei, o se tūlanga alo ia, ma o se vaenga o lana filifilinga sa loto. A o lei whaafsanga I male fionga le tumaita I pāle mia. E whaia I ai se whaiunga. Ma o le filifilinga sa loto fo ile na ale fionga ia whale o māwaenga. Wale fina wina ai, lona tū maupea I le tofinga minsta. Se ia mai a le suenga o na molianga. Wa tu ina tu mawhaila nei e leo leo. Ia, o a wha moe le nā mata upu se iai se tai au ma se aso. O le a whafonga ai mo le teimi mua. Ia le mata upu I lumo le wha amsinonga. O na wha tu langa ai leo se aso ilo ina ai mata upu nei. E au fi ai moli mau a leo leo. Ia male moli mau fo I ale fionga le I whaipule. Ia male tangata sa manua, mala bea lana ta vale na feto ai. Male ta vale ale a fionga le I whaipule. O le tūlanga lava le nā ia o le tūla whono. E tau muli muli ta ia I fo ile le ina ia whaia le mea ami o tono. Follow the due process of the courts and honoring human rights, even if you're a criminal. You're only guilty when proven in the court of law. O lona winga, e o mai le teimi dei o la lava e le wha maunia morianga se vanga nā, ua wha maunia mai, masusuenga I te tonu o le mauta whono, o le wha amsinonga. Ia, ta o toaila ia le I panga, ia le na fo I mata upu. E pei o na whafonga I ale mea tāua. E le sisi noti. Le ioti sisi I le a fo I whaalavelave. Tatou se e maila ia le mata upu lea le SOE, the State of Emergency. E pei o na o abatua I le lava I aso ma le deiva I aso ma le aso na nafi. O le State of Emergency, o se tūlanga o leo ua ia I Samoa, ua whaailoa alo ia, ma whaatanga I da mai le fionga I leo malo le malo. Ta wala mai I le whautuanga le kāpeneta ma le fionga le tamaitai pāremia. Ina ia wha lawi loa, le tūlanga pangatia, ma le maftianga o Samoa, I le whaalawe lave o le pē so o le tise. Ua mana o mia ai e Samoa, se feso soani la vea I se teimi whaanatinati. Tolu se fulu aso ia o au mai nei. O lona winga, o le nā whaatonunga ma le nā polo inga o le State of Emergency, o whaalawe lave whaafosei, whaale natura, whaamai ma mea whapena. E ala ngā tauai. O a wha o tsunami o lo longa o mea tutupu wha ale natura. O le mea le nā. E wha o ngā I le State of Emergency. A o leala o a wha talanoa tu le epa masau noa mai tu le epa. Ele o se mea le tau na wha o ngā I le State of Emergency. Aisea. Ona o mea ia, na wha tupu lava e tātou ia I tātou. Ele o ni mala wha natura, ele o ni mea e sau mai whafo, po o ni wha mai mai whafo. O mea na whai lava e tangata I o tātou lava tangata. O lo ula tali tununga, o te matua I o uofo, eo, o te matua I o uofo, I le whao ngā ina, e le to ina o lea tu ai ngā polokiki ma lea foi tu ai ngā foi lea se vaenga e oso whai ai. This is actually an attack on our people and the government as well. Ai le se I manatu ma mafau fauane. I le telefoi o tausanga. Sa la tau iai. O afi fo ia na au mai.
Ia. O afi wa ta isfulma le tolu tau sanga o le tele sa iai ia I lato. Ilo lato vai tau. Ma o le malolosi fo I o afi nei. E te tau ono o le ta tolu se fulu tau sanga po le siri e tu foi. O na mwhaila ia lea o na toi ta sui. Mai ai ni o lato spare parts. O vaenga wha nganga. Ia po vaenga wha leo leo. Ina ia mawhai o na whai ai le maintenance. Ma ta sui a toa to tonga ma components. O generators nei. Ia, ai pe o languna le nā wa mai e le toi ina. O le mata upo le wha lawe wha fose I le rei. Ia. O mea e te tupu o wha fose I. Wha le nā tura mai. O mea tupu mai whafu. Le ise tātou control. Ia po se vaenga e mwhaiona tātou pūlea me nei. A le lau tupu mai I Samoa, ia le mata upu le o le state of emergency, ono o le peo le tise. A le lau tua, o mea na whai le tangata. O le whao ngā se o tupe. A le wharaputonga o malo si anga. Ia ba le tele le vo isi, mau manatu e au mai. E le oni manatu e au mai e whanofo file mu ai ia le atunu. Lua. E le o se langona mai se tangata sa a vea ma tai le telo tau sanga o mawai. Na te tau mawhai ai e fofo ala mea ma fesoso ni atu I le malo. E tusa ma se awala e fo ia ai le whawhita uli ua tula I mai. Lea la ua follow mai ma muli mai lesi ana tua inga lea. E leo ni mea na tutupu mai fafo ia po o ni mala whaale nātura. Ina ua mai a fo iona ia whaia le lafonga. O le fionga le minsta ia olo. Wa te tau o na malo lo. O le fasili tula I mai. E toi ola ile le tise I le malo lo ma le wha mawaenga le minsta. O le tali ele ai. O le si fasili, e ao ngā lea whautuanga wa au mai. E whaolo a tau ai langona o te itai o le malo ma le kapeneta. Lea lo o tau mawhai sa ili fo. O le tali e le ai. E le o se mea e nofo file mu ai. E le o se mea le leifo le nā whautuanga. E wha malo lo ma wha mawai. In other words, it was Samoa's own doing and self-inflicted wound and pain. Le winga le nā le tala le toina. E lea I alama seisi e fia fesosoni mai o tātou pā angai fafu. Lango lailo e pā angai fafu. E tele tupe ma fesosoni ai na watu. E fesosoni I a Samoa. A o lea e nofua I lātou, ma whaati ngā ina lava I lātou. O le mea lena, o le tau au fianga a toa nā, o le mea le tu lai mai I le pale mene o Samoa. O le mea lava na whaie I tātou. Lea o tātou toe polonga I lava I tātou. Ma ua le mautonu wai ia le atunu. Po fea e le me sao. O le taunu unga lava o le tala la atu lepa. E le te tau o na whaongaina le SOE I tu ai ngā whawhita uli whapea o le pē. O le sua vaipo o le pē o le elitise. Waenga tāua tele e tāuna toi whaafonga māna malama I ile atunu. O lo o whao pēa o na whao ngai tu le epa le social media ma upenga ta whailangi. E ave ai lana oso wha inga I le fionga I le fonga whatalai.
Ia fo ua ia fauto ina. Ia le whongwhitalai. O te tau ona whamawai. O te tau ona whase e tuangaru. Ai whaatalitali le unga o le whamsinonga. Mana tua, le pangatia leo o iei nei tātou Samoa. I le nofo atu o le atunu o ma pula ma whaalongolongo. O a whea toi usu oi seisi fono a le pale mene ma wha savali ana ngā ruenga wha pale mene pe ona ua ona whaata oto ai le komisi o le pale mene. Ngā ruenga whaatino. A leala, wa to alia nei. Ona o le mata upu wa tu ina tu i tu le epa. Ia, ma le HIPP. I le whaamsinonga mawalunga. E ilo ina i le whaavai. Ma le vaenga o le whaavai. O lo whaapea mai ai. O le vaenga whaasfu ma le wha, pui tasi ma le vaenga limasfu ma le vana. Ua whaonga whaasoli tu la fono. E le fionga le whongoftelai, lana ia te tau. E whai ei lana palota. A olo whai mai fo i le whawai. E whaonga e le whongoftelai, lana ia te tau le nā. E cast ai lana vote. Lana vote, pe whaatino ai lana palota, pe a whai. E tu tusa se whai numera. Peitai. E lua vaenga o lo au mai ai le whinaunga whale tu la fono. I le saunoanga le fionga le whongwhtelai mua, wa uma ona ia whesilingia le loia sili. Ma mai ele whautuanga le loia sili. Whai lau palota. Lua, wa uma foi ona ia whesilingia lana lava lo ia tūto tasi o le lo ia le nā a le fionga le whongwhtelai. His own private lawyer gave advice to do so. He has also sought advice from the Attorney General, and likewise was the same advice, a positive response to cast his vote. Ta wula tātou talandoa pēle tātou ngana, ia whapena fo i malangana peritadia. Ina ia mawhai na malamalama mai ia tātou tūpulanga. Ia mai lātou fo i fifia lava le whaso le ngana peritadia. Whai mai le sunga tulepa. Ia mantua la lea ua tāu fi mai nei. O le whai unga le nā a le fionga le whaamsinosili ma le whaamsinonga mawalunga le Supreme Court i le vai aso na se i mawai atu nei. Wala tau tu ua i loa le whaatonunga pe ta o le interim order. An interim injunction. So se mea fo le ua whaalawa i le wā. Tā ofi wai ngā ruenga le fono ma le pāna mene o Samoa. Leanga fo i o le tofinga o le whongoftalai ma le nfoa lea ua tā ofia. O le mela o te whai atuai. Ona o le pāsia o le tula fono whawai. Ma le teu te unga o tula fono luas fulu ma whaamsinonga whanua matsuafa. Lea la ua muta i loi. Tātou te leiloa, sa te tau ona atu mai i luma leilo i longa al whaamsinonga mawalunga le mata upulea. Because this is a state of emergency. Whaongana iei le SOE lea. O mea whaafosei e te tau o na fo ia i le teimele nei. E le te tau o na toi whaataatia i tu atu. A wā o le umi lava e whaapena ai. O na whaapena fo i leo na le mautonu ia le atunu. Tangata anu o uma. Fe me ai. E whai mai la e te tau o na whesosa ni atu na ia whaafile mū le atunu. E fiu e whai atu le atunu i le mea ua tūlai mai. E tūla i lava le atunu masai mea uma o lo tupu mai. E fiu fo e whai atu le atunu o na sai
ia lava papale, ia whaatotoa, ia makua iuku, ia kumu lau pusa o ngasai. Aia, ua fiu tangata, ua le lava vā tangata, o se mea, ele te tau o na tupu. Ai le wha mawaenga la le fionga i le rifai pule ma le minsta i lona to finga wha minsta. Ia le wha langa o mai fwoi lunga le to telo le au i sumu i mwhai mai. Ia, e tutusa le case lea ma le case o lauli. E le i wha mawaela uli i lona to finga minsta. Ina ualia morianga leo whaasanga i ate ia. Ese tangata malato whai unga e whai. Ale mamla maanga lava lato ia o le sunga lauli. Awa ana whinau fui whapea ia le fionga le minstalea. E tu maupea lona fia tautua ma wha waula na au unanga. Sa ia maua le unga o lana whaamsinonga. Ia, o le whaitalia le nā, male, filifilinga sa o loto ale tangata. Ino sia whatumiti, tālu whalava, Ravina Matautia, ia whapea fwoi lena siu, lili se misi, mauto umalea o mafuta mai. Whaftailea. Le au whanongalongo atu ina uwisiringia le sunga atu lepa. Pe ua sauni le HRPP mo se whainga panota whaavawe babe e snap election or the general election. O le saunanga atu lepa. I tutusa lea ma le sunga lauli al mali atoa. Wa tau whaita pena uma. Ma ua sauni uni uma. E le ngata le whatuatua e le atua sa mo ngotasi e whapena foi. E le HRPP, ma nisi pati whai o le nā o i loa nei. Wa amata o na le sitala isi pati ma vaenga whai. E fia tau wā ise pālota lata mai. Po le whatalitali i le pālota o le lua afe lua sifulma le ono e au mai i luma. Awa e le mawhai. O na tātou wō i pēr whapea. Wa le fwoi whina watul sunga lauli la tōia. E malolo le minority government e soli tu la fono. E le ausia le whainu mera le luas fuma le fitu. E tai ai se whainga malo. Ai au tau sila fwoi la iai. Ana whapea o mai le to oiva le nai iai o ma le to luma la tō whiutanga inga. E tū le manu. Ai le o ia la uli fo i le lua se fulma le fitu e wha tū ai se manu. E soli tū la fono fo. E leo ia tū le epa fo i. Le lua se fulma le fitu. E soli tū la fono ai. E le mawhai o nā ngā i le whainu mera a tū le epa. E whai se me ta o se malo so whaatasi ma le se fulma le lima lai o. Awa e le ai se tu la fono fa pena ale atunu. E le se coalition. Na paule me fai o le lango ina mata upu o le demand o se tu la fono e te tau na fatu, teu, pasia, tau fa ofi. E ma fai e o na lango le lai tu i le fai numera. The supply of the numbers because there's a numbers game now. Ai na pautangata e ma fai o na toe o mai whaatasi e whai whaatasi le malo, ma tū whaatasi e la tū whai numera. Ma toe whaawau wai le whainga malo, ua na o fia me, ma le sunga lauli al mali atoa. A wane, silinga tali i seu, mai ua iloa tu ai foi. Ua matua vai lava le whangatia.
And my thoughts on Samoan politics now, o ua ia mawhauwhaunga, a qualified opinion and personal opinion, ila mataupu lea. The problem is now getting difficult for all Samoans in Samoa and Samoans living outside of Samoans overseas, including New Zealand, Australia, America, Asia, the European countries, olo ononofo malalai Samoa. It will be difficult for them to understand and comprehend Walem whai na mana malama, ma mautu, manatu, malangona o tangata. O le lawa e whaatino tūlanga whaale malo la tō wia. Ma whetau wai, ma whetoto wai, ma whelau wai. O le malo soli tu la fono, o le vaenga soli tu la fono. O le minority, o le ualatu te ita ia. Se vaenga to a tele o le parliament, and now parliament has become crippled. Nā le meo mafu, ele mele nā. Le were crippled. Ua matua pipili lava le parliament. Wale mwhaina minoi. Le eise whanausu, le eise mata upu. O mana tua le mātou, le mātala noanga fwoi ma le fionga, i le tofi o whalea lili mōmua. Le fionga to e lupe o ne semo poi muniku ana nuku. O le niwe o whi, nā lea ngā ia i tuai. I le fono whabai, ma wawa ai nai meo atina e lo whaatino e nuu mawhionga. Awa o leo au mai nei le whaiunga le whamsinonga mawalunga. Ma le whamsinosini, e tau fia ai ngā ruenga le palemene, e awane i toi usu se fono ma toi lo tea se mataupu. Awa ele ngata le fonga fitalai. Ai ua whape nā fo i ile sui fonga fitalai, le tofi o le ainga le taiki, ia aua pa au mulpolo. Se i vanga nā, ua uma le i unga o le whaamsinonga, ma le whai unga e au mai le whaamsino. Whaamsinosili e whapea fo i le Supreme Court. Samoan politics right now has reached a stage of illegality, immorality. O le tele o tu la fono, sa tu sia mapongai, ma whaapuna whanau i le upu morality, moral values o me tā ua i le tangata soifua. Ale mea le ua tilutilo atu iai. Wale i loa ni tu la fono e whete e na i le valea. Wha i o le tu la fono, wa umana whai le tu la fono. O le ao le malo, o le whaatumutu munga leo mea uma. Ai o lo ta oto i le whaavae, le au wala e wha malo lo ai le ao le malo. O le malo si anga uma o le ao le malo o lo o iai. O lo ua whawhao uma, ma whaahe e atu nā mamalu, e a vea ai le whongoftalai ma sui o le ao mamalu o le malo i to tonu o le pāle mene o Samoa. Ai ta oto mai le whaavai, e le ai se mea o iai. E le whaavai, e tuli ai le pāle mea. O e tuli ai le whongoftalai, ma whaalo fa malo lo mai non fo la le na la yo no fa pea a fai wa umona yai tu la fono fa tonu tonu e te wai malango atu le tu la fono tu mau le fa vai o le au le malo o le fa tum mungo se malo a o lea o umona fai ma tu la fono fa tonu tonu e tu li le au le malo ai le mawhai o na yeise tu la whanau ele o maua, e tuli ai le whongftalai.
Ai o le fonga fitalai fo'i, o le sui, o le ao malu o le malo I tonu o le palemene. O lono wingala, e mawhai una whao ngā, ia tu la fono whasanga, I le fionga le ao malu o le malo. E wha malo lo ai ia le fionga, I le fonga fitalai, e au noa, ma le toe fausia ina o seisi tu la fono. Ai peita iane na tula I le sunga lauli o le mali atoa, ma ia wha manino, ele ai ase tu la fono, ele mawhai, wa o mauna whai mai le whai unga a le fonga fitalai. A lea lava e tūtula I atu, e au fiai. Ma le mana nao, ina ia wha se e tuangalu, ai mai le mata upu, se I lo tea, ma whaali I fina ngalo, o sui o le pale mene, I le fono lena se I mawai atu nei. Samoa has now reached a stage of illegality, immorality, and depravity. Mo te ina, le telo tu la fono e te tau o na whatino, ma isi tu la fono e fesoasoari, I isi tu la fono e lango teu, ma whaatonu I tu la fono whawai. And it is now causing uncertainty, and the practice of the rule of law is outside the building. Yeah, tate nofo lava. Whaitau, ma mai mo, ma mai mata I tū, ma wawa ai atu I mea lo tu lai mai nei. O whea ea o le ata tai iai, ia lo tātou o tunuu, a o a whea maua I se tali. O le palemene sa tau na ta otoe le state of emergency. Mana o mia se sosoani la vea I wha nati. Tali mai le wha msinonga I le maftianga leo o ta oto I le palemene. Aia sa te tau, ona lo tea se taimi vave ma le wha nati. Lea la o tātou se e mai. Ma wha pēr ua wha o ngā se le SOE po le state of emergency I le ele tise. Ona ele o ni mea na whai e nista ngata. O mea na whai e tātou, ia I tātou. Tau tia nei mea, tātou te nofo, mata ma te talo I le tua. Ina ia lofangia, ia vave mai se aso. Ina ia whaatino ai le whai unga le whaamsinonga. Ua na o le whaamsinonga, nā te puia. Le whaavai o le atinu. Mai te tau fo I ona ave I ei le whaamumua. I le schedule o aso e te tau na whaatulanga e whaaleo ai ma whaatula I se mata upu I tono o le whale whaamsino. Ia, tātou nofu pēr. Ma tātou mata pēr. Rea inga maka pēr. Ole a tātou wō I le tātou malolonga. Fo I mai. Ia, whaawau I le au langa ma le tautua le siu whongo Samoa. Ai mai se le ngā ngai fo whaiva o le atunu I le nei fo I aso tofi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whavalu, o valu se lau,
lua 555. O le afamana tuina le 5 o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso limo a Brilla o se whatasinga pitsili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso limo a Brilla. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Avia maua so sad. Omega ka. Ia maloi moa. Omega ka. Sabale tau mo fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars. Lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Malole Casey Omega ka. Kele me wa pupu mafua anga lava o le kupe ma le pele kele o nguu ua kau fau po o ai e pule nga o le se fulu ma le lua kau sanga o le kenge i kiki lele ua sue. Too much pain, too much stress. Koe sue aku la le ua upe kele ma le kuku masaa kele foi o le misa ma le kaua whanga wi makua ua mape fa umaki ango foanga fai kele o fai malanga mai kanga ka ese e pule au fangu ma ele le vave le wa yele kupulanga pia isa fa apele maluanga o fa akumuria yo le ko ese o se me wa ese fe kawi male oki e ua le fefe ua ka akele le au fai lele umaunga fai fa pa u o le pepe wanga o se fa finge ke leo longa loko nga ke kausinga pea ma le fa apele pele ke leo la ua mai mau ke le fa mai ua le mafinga fai kau o manga onga ua le mafinga kau lau malo umalele ua fa asanga kau ua makua ikupu ke le lava o le anga sala saingi o le pepa lele wakakala fai a inga o le kama ma le kama o le kengi fo i malanga pa anga o le mafinga musu le mafinga ku i le me wasuma lele nguku ai onga i le manga vai le manga yo le va inga o makafa pele fa alongo ai wanga loa ye ke kokongi o le sala ngofo ma inalo se ika o le kanga va i le pungisa o so le malama kasi ale miki fai mai ma onga le sau ale fide va ve yonga e koma ua e ai se fisili ya o fe e o le kafa vai koe ke pakasi le amakanga yesa mua i malai e koe o se foi o le la pe ama vai aku o le ma ulu laula me pange i make ku u ilunga ma e fa asusulu sulu o ua
watu nupele Samoa. Love Samoa. Hey. Yafa abai oe ile tua. Tote tawa bebe lo bingwa. Lo bingwa. Hey. Olo uloto wate uyofano. Yofano. Tama samo moni wa folau. Wa folau. Fola watu male fia. Fia ma oli. Lea sexy fasanga tau. Awao motu wa filifilia. Le kupulanga se wa ova kele le fa avevesi yoe. Loko le anga sole wa solo wo ova pepesi yoe. Alofa le kasi yoe. Kofuka kuma le sasi yoe. Le upole kusifai maya e anga le leipe ai kamai yoe. Kusi lima famole mole ku ulonga winga. Ka uwaku ama vaiki munga koe o sole la ole pule ile ola le kalilenga. Se wanga Yesu ole kali o mai loa ka kofa kasi. Lulu lima mafa masangi Samoa uma ya fe alufangi. O uatu nupele Samoa. Love Samoa. Hey. Yafa abai oe ile tua. Tote tawa bebe lo bingwa. Hey. Olo uloto wate uyofano. Tama samo moni wa folau. Fola watu male fia. Lea sexy fasanga tau. Awao motu wa filifilia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. So beautiful, baby. Let me lay you down. It never really mattered too much to me. Never. That you was just too damn old for me. All that really mattered was you was my girlfriend. And baby, it's all that mattered to me. Let me love you down, even if it takes all night. Let me love you down, you know it's gonna feel so right. Let me love you down, even if it takes all night. Gonna love you down. Saw you, baby. Remember when I drove you home from work? I love the way that you kissed goodbye. So beautiful, girl. All your friends think I'm just too young for you. You tell them I could do what cats their age could do. Yo. Oh, babe, let me love you down, even if it takes all night. Let me love you down, even if it takes all night, girl. Gonna love you down, gonna love you down, just me and you. Gonna love you down. Be in them streets, thugging on the block daily, coming home to break you off, girl. I'ma give you what you need. You storms gon' feel your body, girl, and I'ma take you to another world. Tell me, can you feel me inside, girl? Like that. I'm gonna love you down. Takes all night, I'ma love you all day.
love you down. Let me love. Let me love you down. Let me love you down. Girl, let me love. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upumai ya wehani ba imau mafutanga mafana be anale ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawaluma ia osunga lo fa walunga o ema ui asoma o fatu uatae uavai vai le fia vai le fia bayatu ia ohani se upumalu he faile amao usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upufa besi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga ona le tau e tu mau pe ale lofa a oe ua sui I lauva ai sina upu se tasi o te fie ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, wali wane leva yo sina, bele e apule oe ilaru feelinga. Atawia ina ia manu. Mafaina alo atunai o folinga se masalo wa emusu yata ita wataunu o upufa besi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga surfo ya malolo for ya malolo I lo ainga
winga o le atua, e suku fifino i atua I mapese voi whaafana mai usaui. E le nei foi awa uli o le aso tofi, o le whaatawhiti, o le nganga ifo whaiwa, o le atunu, o le e whakasama le nātou pese le na ile I tū lau e tolu se lau walu sfuru, ia whai masuru. Wha moi moi lo manuia le atunu, wa awha tonu le tū lae ono, ina ua manawa fo I ngā ruenga, ia maanga I atu I mauta malawa, na o se whautuwanga mai le rofa ia te oe, la pata ia te oe. O le a wha wau pea o na wha le tonu le talo le tau, I le manawa o ngā ruenga si o atu le fiafi ma le vaeruanga o le po o nā nei. O le iaiti munga mamafa ia wha pia nā fo I ma le angi wha tau tau o le savili, ia po o matangi maa lolosi. Ia, whai maria lo sai lunga le ala tele. Ua wawe no o maile pongi sa, ua umatu tātou vai teimi fo lea, e ta ua lea fo le daylight savings. Ua wawe no o maile pongi sa o le, ua te eifo le tāle ono ua pongi sa atoa. Ia, wa aile vao lau ta avale malista avale lai o luma. Ai lo mase se ele wala. Ia, drive to the conditions. O le wingo le dātala. Le va peo o fai mai. E se lau kilomita le tū la. Ai kimu mamase se. A lela e alua ia fa pena. A o le poloka a kore a wala. Mele nai wha ngai. Remember common sense. Rea wakua e ngofo. Le liu le upu whamere. O le uncommon sense. Ia. O le fua whaat tau le nā. Ina ia mongolo saunga le mu. Ma le saunga le mu fo o le stangata. Olo o whewa I mawha o ngā ia le au wala tele. Tala fia lava sa mo le whato a lua se fulu se kone talu na taunu mai le teitei whono o le tātou tāwhatolu. Ia ai mai se fo I o le teitei whono lea o le vaenga o le Pasifika, Pacific Forum, le telenga tele ai sua Edwin Puni. Ia ma o le tala fia. My applications ia na o le so ua whaamawina ua tasi le afe wha se lau valu se fulu ma le wha. Applications ana I o tātou ta maam tina mātutua ma I lātou e anga waa I le whaamrianga le sitiseni lea na tātou whi nau nei. O e na soifua ma le afe se lau luas fulu ma le wha se o le aso mua. O Januari afe se lau wha se fulu ma le iwa. Tasi le afe, wha se lau, valus fulma le wha, applications ua taliaina, ma ua tuina atu alo ia o lato certificates o le Sitiseni News Hila. Anything to do with citizenship, especially the fight that we had put on, it was a major effort for all of us. It's a win for all of us. It's a victory, whether it is small in the eyes of people that make things small. A o tātou, o le anganga whaafitai. Ioi, o le ripoti nā lata mai nei lava. Tasi le awhi wha se lau valus fuba le wha, granted citizenship. 7 applications were declined or withdrawn. O lana winga, e fitu ia talo sanga. Ua le manuia. Ia pa ua toi ave I tua. Ai, I le taimile nei, o tauri maina e le matanga ruenga o le Department of Internal Affairs. O le matanga ruenga o mata upu whaaloto I whale o New Zealand le taimile nei. Le se lau luas ful ma le fitu applications fo. O lea ua taunuu. Ia ma leu amato na process. Ia, pa ua whanga solo fo Yesu suenga ale matanga ruenga o le Department of Internal Affairs o mata upwhaloto I whale. O te matua fia ma whawhitai. Pati patia. I lato umele ngata le tawhatolo o Samoa le whono whawhautua. A Samoa, ia whapea fo ia le sauwha inga so whatasi whaiwhi au Samoa I au kilani nei. Ia mai se fo ia o le tātou whaalapuputonga o te itai o le Pasifika, le alo avei le whionga le alo li I awhipulea I
a semi puleai ia o le te fono le tu pao Samoa ia ma le telenga tele ai Edwin Puni o le te fono mo le Pasifika atoa me ia le atua o lo ua tau lau o le wha moe moe mai whaafitai atua i fo i whanau a matua nei loutou loto te tele mbao e whao ngāre mea lea ia o tau sisila la i manuia na ua mawhai ona malanga mai e Samoa le tusi folau New Zealand le koe whaingi visa sau roa ru sa o le whare mai whai o tong fitinga wa aile specialist e o tau sisila e tala mai vai i tua mai malau card lele o le cold card e mwhai ona e whelua i fua i le meo le pasi ma le vaa ma le train a watu malau application e whai anga i le social development po le work and income support e a mai ai i a lau emergency benefit e tolu se lau walu se fulu se io atu le fase lau lua se fulu i le mai aso. To e whai malau application o leo o te tala mai le awa noa mo tangata mātutua e ma whai o na apalai ai i whale o tangata mātutua o le kainga ora po le Housing State New Zealand, po le State Housing a New Zealand. Lena, tala fia le na me ai le loto ma le nganga whaaftai i le atua. Sa tongi le tātou maa velo le tātou aso whai lo tātou sao. Io, ja, na whamana tupea, talo whai i lātou. Ja, o whai ilangi le whaulaunga. Wale anga waa. Whaato ato e whai atu nei le whinaunga wha le tula whono le neisit seni. A o lewa na whaapolonga i tātou. Ia whapena fo i na whai ilangi le whaulaunga. A o nofo whaatali pea, ma whaatali pea. Ia. O te whai fo le nei e ma vele nei awa noa o te whaatalofa whaapitoa tuai. O te whaatalofa pitoa tu lava i le whionga le taulangi. Le sunga ia Tofa, Tavana. Dr. Tofa of Tavana, a le maua o bua malanga siasi mai fo i asio wa inga i mastasi fo i o wha moimboe maa walunga. I le wha alawi loa ina o se tasi o tusi sa e ngalue ai. Lea o ta ua o a inga wha vai o Samoa. The core cultural values of Samoa. E se le ta ua o lea fo i vaenga mai o le whionga le taulangi a Tofa a Tavana. O se tasi o alo sa o tauina fo i a onga le kane sia Yesu Kiriso la i o asongatai. Sa vea ma whai a onga, ma pule sili o le a onga o le kolisi maa walunga. I pesenga the Church College of Western Samoa. Ia, mai Tele University maa walunga sa o tauina. Ai, ia, le whionga ia Tofa, Tavana. Ia, ma o le woto e tali watu i Samoa. E whaalawi loa lana tusi. Ia mai nei, o le o momo mai i New Zealand. Ia, au te manatu e wala ulia whaapitoa lau e whionga i le taulangi Tofa Tavana. E le pola kalambe o le tano awa e te mawai le sa o le astronai. Ia, o le a ta tala i mo fofola le ta whala. I le ano fale o le ta ua o le tusi o se mea lofa au te talitonu iai i le vaenga le nā. O se tusi lava e tusia e winga i tū manga i whanua Samoa o le ngafa o le tala tuu ma mea whapena. E whaapuna whanau mai i le nganga o le tangata o lo whaataua ina i a te ia lona tūpuanga, lona siu manga, ma lona tamari anga. Ia, e tāua le nā, whaatalitali mai ei ia le atunu. Ia manofu sauni, tuli matai ia le tau le itu lai sfulma le lua sa io o le itu lai wha i le fiafiu le astona nei, e le tano ava malei atou o sa vea se iuli e te maua ai le sao. Manko fo i le angi mea se vakua i. E le fo ingi mea vakua i kako ke pisa o hoi ma. Ngā o mea sa sao ama mea wha vai.
Ona o ala ia leo tangata I le tali tonu I aima ti kifa solo ia. Ai ti ngā ona wha marmla matu le au pōngi sa. Ai le mawhaila. Ta ule nā leo te wawai atu sa mō lau tau whilo inga I le asoana le lai lau whionga le taulangi. Ia, mā ngā ia tu fo ia le whionga I le te whono o le whono whawhautua mamalua sa moa le whionga au tu mapu to whilau Ted Stanley. Ia manisi fo I o tau suri me whio I o ainga. Tau te tali sua whatasi. Ia, mapati patia le wha mai a ina o le nei fo I ngā luenga ma le nei tusi. Awai le whaingo fie. O mafu whaunga, o teime alu, o le research, the analysis, o le proofreading. E toi fo I tua, ma toi koneti, ma toi tau ma whai e wha so tai, manatu ma mafu whaunga, o le whai upu ma upu. O le koma li liu. O mea umana, ina ia mātango fie, e le whaitau o Samoa, malana mai tau. Ta ua le nā, watu ele wha maloma le whafteitele, I lea ngā ruenga. Tuli matai, I will look forward to having a look at that book, and let's share some light in terms of analysis and the main reason why the book was authored and written. Yeah, le nā. Ona tawalunga tuaila I lea. E aru waru ngei bea, kako ke le mawhai lava o na whai se bea pēa whai e o mai ngase o le tino, ma mail te ngata ma le mawhai o na wha tino o na tiute, ma whai alua. E whai anga whai au, ma whai ngā ruenga tau tua po le ala. Maualo malos wa ai lau vai o le ola. E te maua ai le fi le mu, ma lo fia. A ngā I o le tātou maketi, le mauta I funga one, le malai funga o ne sfurma le tolu Lappington Road I Otara, o ia I le fionga I le saoli I Hatuala, taupa utino, ia ma le whaletua I Apeka, alo ua wha vanga le mauta, a wā le sulufa I atu o le atunu I se vai o le ola. I mana tu le tā ua le vai. Ngase umo le toto mawanu, ngase o le fatu, ngase o le mama, ngase o le toi whaale leia. O meo tōtonga sili o na tā ua, I le tino e vai mamama iai I ota ma mea o ona I lau tino. Filters, rubbish, toxins and poisons from your body. The most vital organs, such as the liver and the kidney. Le wala I ona wha mamako ko iskanga ma mea whapena. O mea ai mo mea inu, e mā fua ai le tele o ngase, e sa tia ai I tātou, ma le soifua maloloina. Lesi lo la malosi le kama. O ele wa mkwa I e kukupa ma e pipiri I le whainga le ngungu. Nā, o le afsosoani, I ti ngā o le me tau o le ngungu. O I solo pa ngā iwi ma fula, ia so onga o tuli tapu lima, tuli lima, o le tau au o ua, e o I lalo I tapu vai. So se mea so ani tele I ate. Oi, vai de mauta le nā, sfurma le wha, sfurma le tolu Lappington Road I Otara. Se el tātou maketi lona lua I le tulangi I saute, lua sfurma le lua, Templeton Place, Glendon, Monroe. No iai le tua whenea Maria Nive I awha pia fo I le tabai tai I Amarita sa wanga whafta iatu ia te utu uma o loo wa aia tātou maketi nei loutou wanga le lei le atu nuu ma le talieina le so se teimi o le au ma le po e sulu whai e tuai au loo mwhai o na whatino se e mai le si tātou maketi o loo ele o ngā tonunga le mū o le taulanga whatau I Mangere Town Centre le Tasi Market o loo iai ia whao le tane Peter Silva ia whapea fo le sunga le whawhenga ia Reverend Larry tupai la vea malefaletua ia Sau Helen tupai la vea after ia tu fo ile na au nanga ia matawalunga ilo omo auto umo lo ia ile tulangi sifo Massey lo ia ile numero Tasi Triangle Road Massey ile sunga ya wahid male tatu fale lo wa fa ngoina o le Grand Market
Grand Market. Ia le nā. Tawalunga tuai ia le tātou polkalabe le so i se mea matauti o lo tula I mai tonu o le malo Amerika. Ia, upu whaiana Amerika, ki nganga whika kangaka ia kia whamai tini. Kia lo kia so o fuare mako ko inga o Tamil trumpet. A leo te whai atu. America has got what they deserved during the last general election, presidential election. Leo tō wawa ai ai. Whetu se 4 miliona, whawhonga le mai, o tōu o lo alalam papa au, manu, e o ale mako ai, ko kere. Whetu se 4 miliona te ngata I le United States, lātou te whātua, ma whaalango I le beta o le Social Security. O le Social Security, o le lātou paycheck nai maua mai lava I masina uma. E taitu tusa le lea ma le pensiona, ma le superannuation, ale malo New Zealand, as we are also a state o tato, a welfare state. E mwhai una whaasoa ma tufa I tupe, ole te mau ainga ina manuia I tangata. So, think about this. You are a New Zealand citizen, and a new government comes in and decides to stop your pension and your superannuation. Ai nofo nei la mai toi mafo fau. O ele te nofo New Zealand, sa usa whainga malo fau, pe ole whainga malo fau lo i nei Amerika. Donald's administration and new government in the White House. Ai o mai la se malo I nei New Zealand, se malo wanga whai fau. O mai ta hofi lau pensione, ta hofi ma lau superannuation. O le aso mafo fau le nāmia. 70 million people rely on that. The elderly, the unfortunate, the veterans, tangata sa le taua, retired people, sa ngalu lui le tele o lātou tausanga. O lātou tausanga o televau malaiti se o ina malolo retire. That's exactly what's happening in the United States under Donald Trump and Elon Musk's administration. Anyway, nofo mamafo faule de iai. I le nā vaenga. Ia, mo tātou tangata no alala mapapa au. I le malo tele o Amerika. Ia, ona tawalunga tuaila I leo le au ngana I le nei aso I na uanganga ifo feiva o le atinu. Tambalo, iau tau tiute ma feiva alo filima sa ngapa ti ai. I le nei mai aso mo le nei astofi ua whaatawhiti ai. Ai tawalunga I le aso atahau. O le tau ave pasi, alo whaatalia le tau nuk mai ia ma le kuka mai o le waa moe. O le sunga I le li I au. Ia teito ta loto ta ledi. O le a whaafue ina lou to safo lau nei e fiafi. E mole temi nei, le a taua sa vea le lua I li I se yuli pesta tama le langi Al Harrington tu manu vaula vea. Ia manuia tele le fiafi, ma ona whaasausaunga, ia, whapena fo I tari ngā sua, ma whai ngā taulanga. Ia, e maise lo tau nuu maluia. Ia, ma le malutia o lo soifua, ma le saunga le mo, I lunga le ala tele, ma tau nuu, I le whale. Ia, ma o fo I le vai, ali. E le whape, ngā rewa kua whai lo me, ai whai ma le loko e kaukuri moa inga. Ai le alua I lo I le vai. Tātou o se pese le atou sa vea. Ia te tāte tau mā vai ei. E le dei whoki a fiafi o le aso tofi, o le pese. O le nofo to tasi, ai o sa vali loa ulu mako whale. Manuia tele sa moa, alofa tele mo oi, look after each other and stay safe. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le lo fae mo oe wa pei